Check, check, hey, check, 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 hey, sound. Check, check. Sound. Uh, Good afternoon, everyone. Kindly settle down. We are going to start at 1:30. Nandiyan yung pangalan mo, ha? Check. Hello, sound. Sound check. Check, check. Again, kung may kakilala po tayo, please remind them na mapapanood din tayo live stream sa page ng Naga College Foundation Center for Learning and Research and Development. Check, check, hey. Check. Iyo. Yan si Tik. Dulo ko duman. Saan?
Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. na to. Ang ibig kong sabihin, yung inventories kasi ay napakalawak. Magkakaiba ang treatment kung sakaling trading, manufacturing, at saka service business. At ganoon din kung ano. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi, lalaban ako. Mataas pangarap ko. Alam kong kaya ko at kakayanin ko. Nak, kaya mo ba? Opo pa, kakayanin ko para sa pangarap. Pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Okay lang, Jed. Is everything alright? Okay lang po, sir. Pasensya na po ulit. Jed, parang hindi ka okay. Is there something bothering you? Sir, sobrang pagod na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Jed, naiintindihan ko. Mahirap maging working student. Pero ngayon ka pa ba susuko? You're almost there. Malapit ka nang maging CPA. Kapit lang. Self-Disciplinary, Gold Medallion and Flag. At para sa mga nangangarap na maging isang accountant, maging financial executive, o maging information system professional, padagos lang. At sa gabos po na naging parte kang sa kong journey, day ko man kamo masaro-saro. Gabos po kamo naging parte para ako maging sarong CPA. Ang Lord po ang magbalik kang biyaya na tig-share nindo sa kuya. Thank you po. Here at Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance, we champion your way. As you navigate your path, opens new pathways. In business administration, in hospitality management, in tourism management, and entrepreneurship.
NCF College of Business and Management. Find out where you belong. Every step I take today started long before this morning. I learned to code, to think in systems, to solve problems that matter. Hands-on, real world, built for what's next. Guided by mentors, backed by quality education. Because the future doesn't begin after graduation, it begins with the right foundation. Choose NCF College of Computer Studies. Are you looking for quality healthcare education with hands-on experience to become future healthcare professional? Then your journey starts here. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, the home of the next generation of healthcare professionals trained for excellence. Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, At CHS, students learn through state-of-the-art facilities, driven by artificial intelligence such as mini hospital, nursing proficiency laboratory, medical library, and ORDR simulation rooms. Guided by expert clinical instructors, we provide quality education and hands-on training to prepare students for a successful future. Setting the standard as they are the first ever in Bicol to earn Level 3 re-accreditation. NCF College of Health Sciences, your premier choice in global healthcare education. NCF, affordable quality education. Your future starts here. Okay guys, ipapakita akong number dito. Initiative that provides a meaningful platform for dialogue and informed public discourse. Today, we gather not simply to witness a debate, but to engage with ideas, examine different perspectives, and encourage thoughtful discussion on an issue of significance to our community.
We are grateful for your presence and participation in this afternoon's program. Once again, good afternoon and welcome to the Paghoron, the Advocacy Debate Series. To formally begin our program, may we invite everyone to settle comfortably and give our full attention to the opening segment of today's activity. To formally begin our program, may we request everyone to please rise for the opening prayer to be followed by the singing of the national anthem. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, toss our fears aside, let us be bold. In this journey of growth, we'll never fall. We give you glory for the future we now hold. Engage in our mission, compassion for education. We rally for your cause, Lord, champion of all champions. Send us out in your name to serve the people and the nation. Chase our dreams as we win each fight. Hold our heads high, we roar and soar with might. Afford us to with humility as we leap into the future. Mightily holding on to life like tiger champions clever. Praise and glory to you, O Lord, always and forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinaganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinagang tula, kawin sa pagkaya minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin. Ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig. Lumalang araw ng walang pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. Thank you very much. And good afternoon once again po sa ating Paghoron, the Advocacy Debate Series. And Sir Dennis, bago po tayo magsimula, tanong ko muna Sir, bakit po Paghoron ang title ng ating Advocacy Debate Series ngayon po? Okay, so yung naisipan nating tawag sa ating pagtitipon for the Advocacy Debate Series is Paghuron, no? Yung idea po kasi ng Paghuron, no, it's a Bicol word that implies two important elements, no? Yung una, Paghuron refers to pag-urulay, no? It's an avenue for conversation, no? It's an avenue for the exchange of ideas, for discourse, no? But it also implies another important element, a sense of community, no? Sa Paghuron, pag nag-a-attend kita mga pesta, di ba, ang Paghuron, baka walang itong pag-urulay, kundi ang pinaka-importante duman, ito nagkakaaratupangan ng kabos.
we chose the title Paghuron because it is a critique also on today's landscape of communication. No, sanay na kita sa social media, no, na mayo kitang accountability dahil we're able to hide behind anonymity, no? So dahil may anonymity kita, no, makitang accountability sa pagbutas ta ng mga statements ta, sa pagbutas sa mga opinion sa mga bagay-bagay, no, we get away with a lot of misinformation and disinformation because we know that there is no way for us to be held accountable, no, for whatever we state on social media. Yan po ang isa ro din na piritang pigbabakli sa araw kay ning advokasya, no? Yang kita sa sarong konteksto sitwasyon kung saan mas may pangangaipuhan na mas harani kita, no, sa katotohanan asin sa kadunungan. At ang paagi para magibo yan, dapat una pinakainot ko na dapat magkaaratubangan kita. No? Only when we are in each other's company, only when we're able to place accountability on what we say, no, are we able to engage in a more respectful environment. No? And the debate is one of the ways in which we can do that. Kaya ini po si naging kabilugan kung taano ta paghuron ang satuyang pinili na title para sa advocacy debate series na ni. Ayan, thank you so much, Sir Dennis. Ngunyan po sa tuyang mapag-uulayan, ano nga po ba ang magiging advantage and disadvantage kapag ang Naga City is naging highly urbanized na? Ayan, to formally begin our program po, it is my distinct honor to introduce the President of Naga College Foundation Incorporated, Engineer Mario C. Villanueva, to deliver the opening remarks. Press. Good afternoon, everyone. Welcome to the Naga City HUC Transition Debate Forum. This dedicated platform is designed for residents, policymakers, and stakeholders to discuss the proposed reclassification of Naga City from a component city to a highly urbanized city, or HUC. Your insights, data, and arguments will shape the conversation around Naga's economic, political, and social future. So, nakaka-excite po dahil madidecidean natin ito, and this can only be decided on pagdating ng barangay election, if it will happen, and hopefully it will happen. And we are part of informing the public. Positive ba o negative ba? Should we do it or should we not do it? Is the government, is our administrators ready? And are the citizen also capable of doing this? No? So napakaganda, and we welcome you all for this debate. And this is just first of a series. Meron ding second pa. It's going to be composed of the Naga College debating team and also the USI debating team. And another future event, which would be a discussion on Pax Silica. Advertisement na po yan kasi medyo yun ang medyo ngayon, popular sa mga social media. May pros, may cons sa Pax Silica. So abangan po natin. It will all happen for you, for us, para we are well informed if finally we make the final decision on what the future lies ahead of us. Thank you so much. And televised po ito, kung meron kayong gustong i-forward, nasa Metro Naga Chamber Facebook page or sa Oragon, sa GNN TV48 Facebook page, i-forward po ninyo sa inyong mga classmates, family, and or business partners. Thank you so much, everyone. Thank you very much, President Mario. Yeah, thank you po, President Mario, for your insightful remarks on why this event is important. And as usual, we thank you and the Naga College Foundation for providing a respectful and safe space, no, para magkaroon tayo ng mas masaya at mas informative na diskurso sa kung tayo nga ba ay handa na bilang maging isang highly urbanized city. So at the heart of this initiative is the belief that meaningful advocacy is strengthened by informed discussion, critical thinking, and constructive engagement. So to provide us with an overview kung bakit tayo
merong policy and advocacy program. Atin pong imbitahan si Mr. Dan De Leon to share the objectives, the significance, and the direction of this advocacy. Salamat po, Dennis. Salamat, Tricia. Ang kahaputan po, ano ta nyaraong kita digdingon yan. Pigmuk na mi po ini yung Policy and Advocacy Forum sa masurunod-sunod na aldaw para po ihiras sa satuyang mga target audience, sa publiko, ano ang mga dapat pag-urulayan, ano ang dapat paghurup-hurupon para po magamit sa informed decision making. We are now having a deluge of information, pero kami pong mga nasa data analytics, data which is not processed is not information, and information that is not used for decision making is nothing. Kaya po, nagtutubod man kami sa Naga City People's Council para po ma-empower ang mga tao. Dapat may pagkaaram. Dapat nag-iisip. Dapat ang saindang mga hero, dalagan, nakabase sa facts, nakabase sa numero, nakabase sa katotohanan. Kaya po, pigmuk na miniyo. Gusto ko pong i-recognize ang grupo mi. Pinanginginutan po kang Center for Research, Learning, and Development. Ang administrator po yan under the Naga College is Dr. Agapito Rubio. Pakitindog po. Yan po ang samuyang sekretariat. Iyan po ang nerve center kang mga pigigiributangon yan. Gusto ko man pong i-acknowledge ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry para masiguro ta po na nyaon ang industriya, nyaon ang lado kan negosyo sa satong pag-urulay. Sa ngunyan po, pinanginginutan sa mong mahigos, magayon na presidente, Dr. Emmy Menes. May kasabihan po na terminal lang ng urulay, duman sa A and B class kang population. Siniguro mi man po na nyaon ang masa, nyaon ang tao. Kaya katuwang mi po sa mga lakdang na iniyo, ang Naga City People's Council, nangunyan po, pigre-representar, kang Vice Chairman mi for External Affairs, Dr. Engineer Abe Hasio. Tulong importanteng grupo po, si nasa taas, nasa irarom, saka si nasa tahaw. Ikatulo, paano mi po masisiguro na inimpigigibuta, bako lang kita ang nakakapiling, nakakaaram. Pinakover ta po ining live sa GNN TV 48, saka po ini naka-live stream. Para po yung mga estudyante, mga millennials na dahil makakadigdi, presenta, na pwede po sindang magdalan. Pwede po nidang maaraman ang pigigibuta digdi. At the same time, may coverage po ini sa print media through the help of our partner, the Bicol Mail. Kaya covered po gawos ni ang pigigibuta, maaaraman kang banwaan. Ngunyan, ano po ini yung policy and advocacy? Ini po ang ikaduwang kabtang. Ito pong inot na piggibomi, yung topic po duman is global disruptions in their effect to local communities. Kang nagpuong po si giyera sa Middle East, kailangan maaraman kan mga Pilipino, lalo kan mga Bicolano, ano ang magiging epekto kaniyong kariribukan sa mundo, sa lokal. Dahil na po ngunyan pipwedeng kung anong nangyayari sa kataid mo,
mayong epekto sa imo. Kaya ang speakers mi po duman from the American Chamber of Commerce and Industry para may international perspective. Nyon man po ang representative kang Asian Institute of Management Board of Trustees at nyon po ang samong speaker na halangkaw ang katugdan sa sarong NGO sa national level na fellow po sa Harvard Business School. Kaya natukar pong intiro iniyong global disruption in the effect on the local communities. Iyo po ng ikaduwang kabtang. Tama po itong sabi kansa kong amigo, si President Mario, after Ateneo and UNC, we are going to have another debate. It will now be between Naga College Foundation and Universidad de Santa Isabel. The same topic. Pagkatapos po kayan, pigahanda mi na po ang grupo ang satong masunod na debate ang tungkol po sa Pax Silica kasi po ang epekto kayan sa Pilipino 50 years, 100 years beyond. Nakulaon pong epekto kayan, dapat pag-urulayan, dapat maaraman, dapat po aramta ang magiging kasimbagan. Okay, ang last note ko po is this. Ano takaipuhan itulod mi iniyong information campaign? Sa November po, magkakaigwa ng referendum. Naga City has been declared the 34th highly urbanized city. Sa istorya po kang HUC, 4 na syudad lang ang nagdae. Dahil nagtugot, dahil nagboto na maging HUC. Pero 34 ang nagtugot. Kaya siguro hilinguntas, anong nangyari kan si 4 na habo? Anong nangyari kan 34 na nagtugot? Iyan po ang pwedeng mangyari sa Naga. Ang samuya pong papel digdi, bakong mag-side sa pros o mag-side sa con. Iyo lang po niyan debate na mayong sinasabing i-declare winner. Madadangog po nindo ang Ateneo, madadangog nindo ang UNC, sisay po ang ma-judge. Kamo, ang tao. Kasi pag boto nindo sa referendum, iyo yan ang winner. Ang tao, ang manggagana, ang tao ang madadaog. Kaya inian sa muyang papel. Ipaliwanag, ipaabot sa Indo kung ano ang dapat na mga elemento sa pagigibukang decision. So I think on that note, we are able to explain to you kung ano niyong samuyang grupo, ano ang obheto, pasain po ang direksyon, saka ano ta nagkakatiripong kitang ngunyan na hapon. Pwede man pala, Ma'am Amy, na magtaram ako ning diretsong Bicol. Pinurbaran ko po, nag-promise ako sa mga kairiba ko, because since my debate years, puros po kami English. Pag-transfer ko naman sa UP, puros naman Tagalog, Pilipino. Sabi ko, nasa Naga na ako, dapat naman Bicolano. So on that note, salamat po, welcome to everybody, and see you on August 28, the same venue, Naga College Foundation versus Universidad de Santa Isabel. Maray na hapon po. Thank you very much, Sir Dan. Ayan po, once again, tigimbitaran mi po ang manlain-lain na eskwelahan digdi sa Naga City. And of course, government agencies and barangay officials and sectors po and industries para maging parte kan sa tuyang audience ngunyan sa paghuron debate series. Again po, sa mga daiman po nakadalan ngunyan, pwede po nindong dalanon ang live and pwede po nindong uliton ang live at yan sa GNN DP48 Naga via Facebook live stream and YouTube po. Ayan. Sir. Ay.
So, yan. Sa satuya pong masunod na segment kang programa, no? Tama-tama si po ni Sardan Kasubago, no? Na-explain niya kung ano ang punto kang debating ini, ano ta na po ng taniyo. Ngunyan naman po, we will proceed to words of support from one of the organizations and the leaders of such an organization. Punta ano ta kita po, yaong kita ngunyan na hapon. It is our privilege to invite the President of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Dr. Emmy Menes, to share her message of support. Thank you very much, sir. Ini ang problema ko, taday ko kaya magbikol. Grabe man si sir doon, talagang binikol. Anting ready ko pating short message. Basahin ko po. Of course, good afternoon everyone. To our BBC member over there, taas-taas ang kamay. Ayan. Ayan po ang ating mga BBC members, officers and members of NCPC. Maray na hapon po. And of course, to our Board of Trustees and members ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, we have here Director Miles Solis. Madam, please I stand to acknowledge. Of course, Dr. Robio, the chairpersons of this event, and of course, one of our Board of Director, and our past ABP, the overall chairman of this event. Thank you, sir. Nasa iyo talaga ang wisdom. Ano po? And at the same time, he is the President and CEO of World Tech Resource Foundation. Let me read my short note. The easiest way conversation is the one where everyone already agrees. But usually, those not the conversation that more a community forward. The important conversations are the difficult ones, the ones where there are good arguments on both sides, the ones that force us to look beyond what we already believe and ask ourselves, have I really considered the whole picture? That is why I appreciate what Paghuron is doing today. The questions before us sound simple. Is the designations of the Naga City as a highly urbanized city beneficial or disadvantageous? But anyone who has been involved in business, governance, or community works knows that questions like this are rarely answered by simply choosing yes or no. A decision about the future of a city eventually finds its way into the lives of real people. It reaches the businessman deciding whether to invest, the employee looking for better work, the parent thinking about the future of a child, the student preparing to enter the workforce, and the small entrepreneur wondering if there will be room for the business he or she wants to build. As president of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, I have learned that when we make an important decision in business, we do not simply ask, what can we gain? We also ask, what will it cost? What could go wrong? Who benefits? Who might be left behind? And 5 or 10 years from now, will we still say that we made the right choice? Public decisions deserve the same seriousness. This also connects very closely with advocacy that I strongly believe in the spirit behind the Go Negosyo. Entrepreneurship is ultimately about opportunity. It is about giving people the chance to create something, earn a decent living, employ others, and improve the life of a family. So when we talk about the future of Naga, perhaps one useful question is this:
Will the directions we'll take create more opportunities for our people? Will it make it easier for someone with a good idea to start a business? Will our existing enterprise be able to grow? Will more jobs are created? Will young people feel that they can build their future here instead of believing that opportunity always exists somewhere else? Because progress cannot be measured only by taller buildings, larger investment, or bigger number in a report. Progress should also reach the sari-sari store owner, the small restaurant, the young person selling products online, the family business trying to hire its employee, the graduate with an idea but very little capital, and a growing city should create growing opportunities for its people. Now, whether becoming a highly urbanized city will help accomplish that or make more difficult is exactly the kind of questions our debaters must examine. And to our teams from Ateneo de Naga University and the University of Nueva Cáceres, I hope you will do more this afternoon than simply prove that your assigned side is correct. Make us think. Give us evidence that challenges what we make here believing. Listen carefully to the other side, and if the other team makes a valid point, recognize it. There is no weakness in changing your mind and when the evidence becomes better. In fact, that is one of the clearest signs that the person is actually thinking. Do not listen for the arguments you already agree with. Listen for the argument that makes you uncomfortable enough to reconsider something. Ask yourself, is this true? What are the consequences? And most importantly, what would really be best for our community? Because this will be the last difficult choice Naga will face. There will be questions about jobs, investment, infrastructures, technology, the environment, governance, and the kind of growth we want for Bicol. As many of you in this room will eventually be the ones answering those questions. So to our debaters, argue with passion, but also with respect. To our audience, listen with an open mind. And at the end of paghuron, there will be a winning side, and that is part of every debate. But I hope there will be another victory in this room. I hope all of us leave knowing more than when we arrive, asking better questions, that the ones we care with, and understanding that the future of Naga will not be shaped by people who simply agree with one another. It will be shaped by people willing to think carefully, listen seriously, and then make choices that create better opportunities for everyone. I look forward to a meaningful and exciting debate this afternoon. Marahay na hapon po, and good luck to both teams, UNC and Ateneo. Let us give our debaters a round of applause. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Emmy Menes. And kunyan po, sa tuya din nadangog na objective kang ADNO and UNC is mataan or paisipon ang satuyang audience kung ano nga ba ang maitatabang kang pagiging highly urbanized and ano ang magiging konsekwensya kapag ang Naga City is naging highly urbanized city na. Ayan. At this juncture, for our next message of support, we are honored to hear from our representative of the Naga City People's Council. May we invite Dr. Abby Hastro, the Vice Chair External of the Naga City People's Council, to deliver her words of support. Let's give her a round of applause, please. Hello po.
Marahay na hapon, kay Puan talaga magbikol ay. Marahay na hapon po sa Indogabos, Sir President Mario Villanueva po. Salamat sa imong pagtaohang magayuno na venue para sa samuyang advocacy campaign. Sir Efren, syempre sa mga nag-organize kay ni Doc Rubio na ka-office mate ko naman, permi na akong nasa tambayan kang CRLD. Ma'am Emmy, and si mga kaibanan ko digdi na Board of Director kang Naga City People's Council, si Ma'am Daisy Granada po from the co-op sector, nasa inka mo. Si Ma'am Milano po, kahit tarayao ka mo dyan. Ma'am Milano po ng women's sector, Ma'am Evelyn po ng senior citizen, sino pa po? Nagche-check ako attendance. Yan man, si mga taga PWD sector, po? And ako po pala ay hali man po ako sa farmer sector. So ako po ang founder president ng High Value Crops of Naga City. Po? Kung iniisip mi iniyo, kang sarong sima na ba yun? Yung sarong bulan, naka 1 month naman. Kaibanan ko po ang chairperson, syempre, na board of director, malilingawan ko pa. Kang Culture in Art, si Director Dennis Gonzaga po. Ang satuyang MC ngunyan. Nag-uurulay kami, ako, siya, saka si Sir, sa SM. Ay, hindi man pala. Nilibre kami ni Sir Efren. So, iniisip mi, ano yung magiging dalagan dapat kang sarong debate? Kasi nga parang ang sistema, kung ma-advocacy kita na lecture type na naman, tapos iguaning speaker na matarao, parang di siya masyadong kakagaton, especially kang mga younger generation. So kaya sa Rosa na pag-isipan, na pag-aragrihan, kaibanan si Samuyang Executive Director and together with our chairperson, Elmer Santo Domingo, na magayon kung arog ka ini ang magiging sistema ta. So bago ang gabos, sabi ko, kaso bago English man si pig-prepare ko, madayaon si sir. So di ko nakaipon basahon nito. I-istorya ko kung paano nagbuo ng NCPC na lang. Bistado manindo yan, yung yan, Naga City People's Council. Bistado po ka mga taga-Naga, isa yung mga taga-Naga. O baka ngunya lang nito nadangog, especially, talagang di nagtaraas ng kamot, Sir Efren. Yes, bistado. Kamo talagang no idea. Si Isay Naga City People's Council. Mayo. So, kato kaya, yun na lang ang ko, I will take this opportunity na sayang man, may mga aki kitangon yan na yaon. Si iba gurang na, joke lang. Siyempre, bistado na ninda yan. Kato kaya kang 1986 na People's Power, yung nangyari sa EDSA. Parang grabe si mga eagerness ka mga tao na mag-participate. Nagdurman sa EDSA, nagkaigwaning revolusyon. Pagkatapos kanto na constitute sa tuyang Constitution 1987, after that, nasa ina si tao. Ano nang magiging partisipasyon sa paggogobyerno? So kita sa Naga, grabe pa si intense pa kita mag-participate. So dahil dyan, ito si pinakainot na mga membro kang Naga City People's Council, and super proud kami, nakaibanan mi pa ang saro sa board, inot ng mga board of director. Sir Efren, di ako nadadagog. Sir Efren, mga inot na board of director kang Naga City People's Council, si Sir Efren De Leon. So saro pa sinda si mga nagpuroon kaining Naga City. Di man nindo sabi nagurangon na si Sir. Secret ta lang. So 30 years na kami na grupo kang mga sektor na nagpapartisipar na kaabay, ka-partner kang Naga. So itong sinabi ko kanina na sektor, dakol absent kasi 17 na sektor yan. Igo kitang youth, igo kitang children, igo kitang IPs, igo kitang si women, si co-op, si farmers. 17 iyan gabo, si transport, si civic, baka may di ako masambit, maanggot. 17 iyan gabos basta. Kasali ang LGBT. So gabos iyan na grupo kang mga
organization, ang nire-represent kaya ninda, tao kang naga. Ang ibig sabihin, sa paggogobyerno, digdi sa naga, bako lang si mayor, bako lang si mga kagawad, bako lang si mga head kang offices ang nag-iisip para sa karahayan kang mga nagenyo. Kaibanan mismo ang tao. Kaibanan mismo kita. So ngunyan, digdi sa paghuron, ako personally, ang iniisip ko about highly urbanized city. Kaya nga ni day ako nagpa-Manila. Yan personally. Kasi abo ko nga ni na populated, overpopulated, over-commercialized, ano pa ba yan? Mga development. Kaya nga ni ako abo ko naman. Kasi nga ni, gusto ko nasa probinsya ako, clean air, clean water, matuninong na buhay. Pero ako lang yan. Ako lang yan. So ngunyan sa pag-isip na ngunyan, pwede na, sa diri mo lang ang iisipon mo. Gusto mo din na maging highly urbanized kasi gusto mo magyaman. Dakol na ang mga ma-invest, dakol na ang mga mataoning trabaho, si mga negosyo mataraas na, ang kita malangkaw, dakulo ng investor, dakulo ng turista. Pero sa diri mo din lang yan ulit. So personally, sabi ko, ako lang yan. Pero ang sinasabi tangon yan, iisipon ta, bako si sa diri ta, kundi si magiging puturo kang mga nagenyo. So bako lang yan mo niya na taon, bako lang mo niya na dekada, kundi sa mga sumunod pa. Kung familiar ka mo ka itong sarong kaso, si Pactorial versus Oposa, na intergenerational siya. Ang sinasabi ta, mag-isip kita kung maiyo o madai kita sa highly urbanized city, bako lang para sa ngunya na panahon, bako sa para sa dirita, kundi sa mga future generations to come. And iyan lang po, and maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Abby, for that message and for your support in this initiative. And we now come to one of the most important portions of today's program, the presentation of the mechanics of the debate and the introduction of our participating debaters. To guide us through the rules, formats, and procedures that will govern today's debate, may we call on Sir Dennis Gonzaga. Sir Dennis. Liwat po, maray na hapon sa Indogabo. So ngunyan po ipapaliwanag talang ning diit kung ano ang magiging format kang sa tuyang debate, as in ano ang flow kang sa tuyang mga speakers, and ano po ang magiging conclusion kaining sa tuyang paghuron ngunyan na hapon. So ini pong debate ang sususuguntang format, itong inaapot ang British parliamentary debate format. No, ano po yan? Actually, ini po modified ini. No? Explain ko at kung taano inaapot na ding modified British parliamentary format. Ang British parliamentary format po, binibilog inining apat na teams. No? Ang apat na teams na ni, itong inaapot ng opening government, opening opposition, closing government, and closing opposition. Ang lambang team, binibilog siya ng duwang miyembro. Ang opening government, binibilog siya kang Prime Minister, saka Deputy Prime Minister. Ang opening opposition, binibilog kang Leader of the Opposition, tapos Deputy Leader of the Opposition. Ang closing government, binibilog kang inaabot ang Member of the Government and the Government Whip. Tapos ang closing opposition, binibilog kang inaabot ang Member of the Opposition, tapos Opposition Whip. Ang konsepto kang British Parliament debate format, magayon po ining debate, kwen iniyo, it allows for a greater engagement pag-abot sa issue. Ang Oxford, Oregon kaya na itong dati tanang sigurong mas aram, usually nang ginagamit sa court proceedings, sa mga law debate teams, medyo restrictive siyang dikit, masyadong technical ang mas pino-point out diyan si mga fallacies, ang arguments. Kung araw sa British parliamentary format, mas nakakahangos, mas may espasyo para mas pag-urulayan si issue, as in bako si kung ano si mga teknikalidad na nakakasagabal sa mas smooth na pag-exchange kang ideas. Kaya kung hilingon tabaga sa kuyan, sa impeachment proceedings, yan ang problema. Ang mga lawyers sa impeachment proceedings masyadong myopic dahil hinihiling ninda ini bilang court proceedings na daiman nga ni dapat.
sa impeachment, dapat di mo babalagbagan si ning technicalities ang pagluwas kang ebidensya, no? So yan ang yan ang kaya napili ta ang British parliamentary format. So ang mangyari po digdiyo, ang flow at yan ipapabistot ako sa isang mga speaker, ang flow, ang pagkasunod-sunod kang deliver ng speech, ang may inot iyo ang Prime Minister, no? Bilang parte kang inapod na opening government. Susundan siya kang leader of the opposition. Sunod iyo ang Deputy Prime Minister, tapos Deputy Leader of the Opposition. Sunod is the member of the government, and then the member of the opposition. Tapos ang malatigo kay inapod na whip, no? Yan, no, sa mga no, to deliver the emphatic finish and flourish, no, to their stand, iyo si government whip tapos si opposition whip, no? More or less ang lambang speaker tatawan taning more or less 7 minutes, no? Tapos pagkatapos kay niyo kaya modify dahil mayo kitang adjudication, no? Maday kita ma-judge ning winner. Sabi nga kasubago ni Sir Dan, no, instead of an adjudication, ma-provide lang kitang synthesis. Because the debate is informative rather than a competition, no? So tinatawan ta, no, ang sa paagi kan debate, tinatawan tang sa diri tatanganing mas lalong mahinog ang satuyang opinyon kung kita mananggad gusto o dae na maging highly urbanized city ang Naga. So the final decision, the final determination, no, the adjudication, if you will be your vote, no, sa plebisito kung ikamapabor na ang Naga maging highly urbanized o dae. So ini po ang magiging format na susundan ta ngunya na aldaw asin sa mga masurunod pang advocacy series. Yan po. So yan po ang magiging flow kang satuyang debate ngunya na hapon. Sunod po ipapabistutan na ang satuyang mga debaters, no? So magayon no, truly this is an interinstitutional initiative, no? So we have the Naga College Foundation as our host, no, for today's paghuron. Tapos ang maatubang sa podium iyo ang University of Nueva Cáceres and the Ateneo de Naga University. So papabisto ko po pasaro-saro sa tuyang mga speakers, and as I call your name, pwede po kitang we can take our position sa stage, no? Sige. So bahala na kamo kung sa ikaw maturo ka, sige. Okay, so to introduce the opening government, no? The Prime Minister, si Grace Faith Colomos. Sige po, you may take your seat. So kung saan ka po matukaw, dyan na lang siguro tayo determine kung saan ang seating arrangement ng ibata pang speakers. Ang Deputy Prime Minister is si Angeline May Blasa. For the opening opposition, so the leader of the opposition, Hershey Colleen P. Mila. And then the deputy leader of the opposition, Sofia Fiona May Inigo. For the closing government, no? Crystal Dominic Resat. For the government whip, Janina Sofia Bermas. For the closing opposition, Gabriel Caballero. And for the opposition whip, Kim Nicolady de los Santos. Okay, so ladies and gentlemen, may I present to you our debate team this afternoon. Taking on the role of the government side will be the Ateneo de Naga University debate team. Taking the role of the opposition will be the University of Nueva Cáceres. And this afternoon, we will resolve whether Naga City as a highly urbanized city will be better for Nagueños. So the floor is now open for the government and the opposition
for today's debate. Diyos maray na hapon po sa Tuya Gabos. Ako po si Ace from Ateneo de Naga University. Ako po ang magiging Prime Minister ngunyan. Sige po. Starting my speech in 3, 2, 1. Ikaw po kitang apat na bagay na pag-uulayan sa debate na ini, sa speech na ini. Inot, what a debate would look like, what's an HUC, what's better sa standard, how HUC Naga solves ICC Naga's problems and rebuttals. Inot, tanong kita ikon debate in the first place. The Philippine Statistics Authority reported that Naga's population is projected to be 210,545 in 2024. According to data from the Bureau of Local Government Finance under the Department of Finance, Nagas consistently exceeded the required income threshold, generating an annual income of over 1 billion since 2016. Kung papasinta po ang mga bagay na ini ang mga requirements para maging HUC ang sarong lugar. Ngunyan, kaya po, nagkaigwa na ning decision ang satuyang president na mag-sign ng proclamation na ma-recognize ining city na iniyo as an HUC. The debate is not about whether Naga City becoming a highly urbanized city is a good decision kasi nga natapos na siya. It's about whether Nagaño should really opt for Naga City as an HUC. The debate is meant to present reasons why the proclamation should be ratified through a plebiscite where the people affected have to vote on the conversation. Ano ang HUC? HUC means highly urbanized city. It's the legal classification for cities that have a minimum population of 200K and yun nga nitong high annual income, giving them independence from the provincial government where they are geographically located. Igwa kita ning tulong bagay na sakop kang pagiging HUC. Inot sa funding. HUC classification allows a city's local government to be prioritized for major flagship programs. This means na igwa kita ning directing funding halis sa mga national na agencies. Next, representation. While many HUCs hold separate seats in the House of Representatives, most likely kita na magkaigwa ng representation duman sa House of Representatives para magkaigwa kita ng congressional representation, allowing us to elect a representative whose sole focus is the interests and needs of the city. Sunod, sa taxes. HUCs also have fiscal capacity or a government's practical ability to raise public revenues, primarily through taxes, but also via non-tax streams like natural resources or aid to fund services, infrastructure, and also like state functions. Ano ang better? Anong standard kang pagiging better? Ultimately, gusto ta ang better than the status quo, than kung ano nangyayari ngunyan. Ano ba nangyayari ngunyan? In terms of independence, nakadepende pa kita sa provincial government unit, which is Camarines Sur, di ba? So, dahil kita nagkakaigwa ng independent na authority or like decision para sa tuya, it means na nag-undergo pa kita ng bureaucratic procedures para gibunin kung anong gusto ta gibuhon. Pangadwa, may mga problema kitang inaatubang ngunyan. Inot flood. Very frequent and evident man niyo sa tuyang environment, especially ka nakaagi lang na Christine, na hiling taman kung paano nag-struggle ang Naga City in terms of flooding, and also dahil din sa garbage disposal. Kaya nga nagkakaigwaning baha kasi di tataw ang mga residents ng Naga City ning mag-dispose or like magkagawa kita ng facilities para magkaigwaning like proper na systematic na pag-apon ng basura. Ayan. And also, kaya nagkakaigwaning ning initiatives ang SWMO para ma-solve ng problem na niyo, imbis na in the first place, itong proper disposal na makapag-solve kaniyo. Nagkakaigwa rin kitang healthcare congestion. Kasi si Mayor Lenny nag-visit siya sa sarong mga hospital digi sa Naga and nahiling niya kung gaano ka-congested ang facilities ta. Dakulong tao na dai aga natatauan ng aid kasi nga ni pano-pano ang mga hospital. Igwa rin kitang traffic. Kadahol kitang mga vehicles, tricycles, buses, e-trikes, taxi cabs, pajaks, and nakapagdulot iniyo sa traffic. Ngunyan, does Naga City turning to an HUC solve these problems? Paano ang Naga City pag naging HUC na? Magkakaigot kita ng greater autonomy and decision making. Although yaon kita sa Camarines Sur, magkakaigot kita ng independent na authority para mag-plan, mag-budget, mag-develop, and mag-deliver ng public services. Magkakaigwa rin kitang separate databases and hybrid platforms para magkaigwa ng storage kan data kan city ta para maging mas madali ang pag-acquire ng information. Next, magkakaigwa rin kita ng mga faster implementation kang local initiatives. Magkakaigwa kita ng mas systematic na approach sa public safety, economic development, etc. Sa representation din, magkakaigwa kita, pwede kitang magkaigwa, highly likely magkaigwa kita ng representation sa House of Representatives. And yan.
Para sa satuyang economy, magkakaigwa rin kita ng mas dakula ang chance sa makaigwang investment sa business process outsourcing, information technology, tourism, real estate development, retail and commerce, manufacturing, and logistics. This means na madakol ang businesses sa Naga and ining mga bagay na iniyo magiging mas accessible ni sa tuya, mas advantage kita digdiyo kasi mas madaling access ta sa mga bagay na ini. For the rebuttals, masasabi kang na magiging disproportionately burden ini sa mga ordinary na genyos o kaya maybe unordinary na genyos ng mga property owners na dayon mamimit si demand kay financial efforts kang pagiging urbanized na lugar. Pero we say that these changes and struggles would result from market conditions and development patterns rather than from the HUC designation itself. Kung tultul man na magibo ining HUC implementation na ini, dayon man ining mga bagay nangyayari. Also, ang pagiging kunwari, waste and road congestion. Magkakaroon ng mas dakol na congestion sa road and waste kasi nga mas nagdakol ang business, mas nagdadakol ang tao. In reality na iniyo, nag-i-exist man yung ngunyan sa status quo. Pero undeniable na kapag naging HUC na ang Naga, magkakaroon kita ng mas access and resources para ma-resolve any problems sa niyo. Kada ko nangyayari ngunyan, mayo kitang independent authority, kaya dai tulos na resolve ang mga problem na iniyo. Pero kung kita maging HUC, mas magiging mas dakula and mas high ang chance na ining mga bagay na iniyo ay ma-resolve. Overall, it is reasonable to say that all the problems presented by the opposition side are not contingent on Naga City being an HUC. Of course, magkakaikot kita ng problems, pero dai iniyo direktang epekto kapag HUC ka Naga. Bagkos, ining mga bagay na iniyo, ma-occur lang niyo with a faulty transition system that is not considerate of the adjustments of the city and the challenges faced by the people. We must still recognize the roles played by the people governing the city and remember why we voted for them in the first place. The pressure then is put on the local government unit of Naga, which should manage these challenges with thoughtful planning and a commitment to ensuring that growth remains inclusive and that economic progress benefits not only investors and large enterprises, but also workers, students, small entrepreneurs, and ordinary families. Ang problema tango niyan is kung paano ta matutultol sa pag-implement and kung ang HUC ba is tamang desisyon kasi nga kadakol man talaga siyang benefits. Kadalasan lang naging problema itong proper implementation. Yun lang po yan. Maraming salamat. Marhay na hapon po sa Indong Gabos. My name is Hershikuline Padomila, the leader of opposition from University of Nueva Cáceres. I'll start my speech in 3, 2, 1. The affirmative will probably talk more about local autonomy, investment, revenue, and economic growth. But economic growth is not automatically economic welfare. Kung mataas ang value kang lupa, pero mataas man ang renta, isi ang nagyayaman. Kung dadami ang negosyo, pero hindi naman sumasabay ang basic services, sino ang sasagot ng cost? Kung lalago ang syudad, pero hindi na kaya makasabay ng ordinaryong nagenyo, para kanino ang growth na yan? This is why we oppose the ratification of Naga's HUC status. We believe that HUC intensifies the economic pressure of urbanization and the cost of that growth fall disproportionately on ordinary nagenyos. In status quo, ang Naga City, igwana ning sa diring city government. Igwanang fund, kapasidad na magtaon ng public services. We will argue that development will still happen here in Naga and that there will be lesser risk than if we adopt HUC, and that will be extended with my partner, Sophie. Ang kahaputan, bako lang ano ang makukuha kang Naga sa pagiging HUC, kundi ano ang pwedeng mawara sa mga vulnerable na ordinaryong nagenyo. And to understand that, we need to look at what HUC status is actually meant to encourage. HUC status is primarily designed para mapakusog ang independence kang Naga, as in encourage urban development. Pero ang problema, limitado ang daga sa Naga. Kaya kapag nag-arabutan ng businesses, ang mga tao makopentensya sa limitadong daga na yan. Ang mangyayari, ang presyo kang daga malangkaw, which is favorable kung ika property owner.
Pero paano ang mga renters, ang small business owners, daiman mataas ang sahod kang mga worker kasabay kang pagtaas kang presyo kang lupa, mataas lang ang rent. This is exactly the economic inequality that we're talking about. Bako lang siyang abstract concept kasi sa konsepsyon pequeña, 13% ang mayong secure claims sa lupa ninda. Sa triangulo, more than 30%. Kaya kapag nagmahal ang lupa sa lungsod, ang mga tao na mayong sa diring lupa ang saro sa mayong laban sa paglangkaw kang mga presyo. Recently, may campaigns ang Naga, arog kang Oplan Disiplina, Asin Disiplinaga, which includes efforts to clear the informal settlers along waterways. Dahil may matiki-criticize ang pagpahali sa mga informal settlers, totoo man na delikado man talaga sa lugar na to, barahaon. Tsaka may programa ang nag-arog kang kaantabay sa kauswagan kung saan tinatabangan ang pamilya, magkaugan ng decent housing. Udok may pong sabihon na ang pagpapaali sa inda, da ibig sabihin solve na ang problema ninda. Kaipuan man ang ganinda ning iistaran, pero paano kung nagmahal si housing ninda dahil sa paglakaw kang property values? They either move further away, face another insecure arrangement, or spend more just to remain in Naga City. And this is not unique in Naga. Naiiling ta ini sa ibang HUC. Arog kang poblasyon sa Makati, as in Malate and Manila. Ang mga small businesses, street vendors, and long-term residents nasasakitan magstay sa lugar na haloy na nindang tig-iistaran tsaka tigtatrabahuan. So we want to ask, what specific protection will prevent Naga's poor families from being pushed out by rising land prices? Kan 2025 po, tig-create kang Naga ang technical working group para ma-review ang ordinansa manungod sa Balanced Housing Development Ordinance. So on the side of the opposition, we ask, is it desirable to pursue rapid urbanization development before completing the very mechanism to make that development more inclusive? Dahil man pagsabing si HUC better services na, takulang pondo na matatao sa Naga, and the status alone does not guarantee that there would be more hospitals, faster disaster response, or better public services. Gabos yan, madepende kung saan iduduman ang kwarta na yan. Kaya kaipuhan tang garantiya na vulnerable individuals na may proteksyon pa din sinda sa impacts kang rapidong urbanizasyon. May syudad or those cities that when developed, the government is now more concerned on making that city look attractive. So nagkakaigwalugod ng pressure na halion si mga informal settlements, street vendors, sidewalk businesses, o mga pamilyang nag-i-star sa kataid kang waterways later para masabi na malinig ang Naga City. And pag inalisin da sa pwesto ninda, day manali ang poverty, di ba? Ang nangyayari lang is nare-relocate man lang sinda, maybe sa another barangay, sa harayo na lugar. Example, ang pagpapahali ka mga street dwellers sa Manila na mayong safeguard policy sa livelihood. Kasi napipressure sinda to make that developments visible even if it makes the poverty less visible. Pwede sabihin ka affirmative na any short-term challenges lang. But now worth it para sa long-term gains. Pero we tell you that ining mga vulnerable communities na ni, they live from day to day. They survive every single day. So, ang concerns ninda, immediate. And, ngunyan, may existing measures ang Naga, like for traffic congestion, parking, monitoring. Ibig sabihin, this is already a live and legislated concern. Ang hapot may, are the existing measures already enough to keep pace with the rapid urbanization? Lalo na nakaipuhan pa ninda ning i-improve, nakaipuhan pa ninda mag-imbestiga para masabi na inclusive talaga ini yung mga measures na ni. POI? Later. Not yet. HUC will cause more movement in the city. Ibig sabihin, there will be more vehicles, more deliveries. As an Nagueño, you will pay through longer travel, transportation costs, and the time lost that you could have used sa studying, sa working. Sunod na problema po ang flooding, which is nabanggit man kang government. Ang Naga, saro sa low-lying city. Ito ang catch basin. Kaya kapag may bagyo o matinding uran, ang tubig nagdidiretso po sa syudad ta. This year, ang Naga nag-enact ng ordinansa declaring the city as flood management zone. Ang saro sa contributing factor igdi ayon sa INDA is rapid urbanization. Tatig babago kang rapid urbanization ang natural water flow. Tapos nababawasan pa ang kapasidad kang waterways na mag-absorb ng tubig baha.
Kaya kang 2025 po, ang Naga City nag-seek ng funding sa Metro Naga Water District because aram nida na may worsening potable water shortage kita. Ang duwa na nailing ng causes is population growth and rapid commercial development. And ining duwa na ni, pwede ning mangyari kapag nagkaigwa kitang HUC. What happens when we add even more pressure to this existing system? Siyempre, dako lang businesses na maabot, makonsumo pa sinda ning water. More people will produce more waste. Dakol magamit ning saksakyan, si buildings madagdag sa pressure ning drainage system ta, pinapailing na ini may economic cost. And ang flooding na nabanggit sa bago, pwede pa maglala. As more people and businesses move in, they make more waste, and if the city can't manage waste fast enough to keep up with this growth, makos inining clogged waterways. Ang hapot mi po, isay ang mabayad para sa pag-improve kaning mga problema na ni. Is it the investors or is it the ordinary Nagueños through the taxes, halangkaw na renta para mapanatili ning growth na ni? In conclusion, of course, Naga has made various new interventions to these problems. But that is exactly why we have to ask whether these interventions are already strong enough to manage the HUC-driven urbanization. Even if the affirmative proves that HUC can bring investment and revenue, they still have to prove that ordinary Nagueños will actually benefit from it and that those benefits outweigh the cost. We are not against progress. We are against progress that leaves people behind. And Naga deserves to grow, but Nagueños deserves to grow with it. That would be all. Thank you. Hello. Maray na hapon po. Deputy Prime Minister Angeline Prononchier for POI. Stand up na lang po or say POI kasi di ko nakikita. Okay. Starting my speech in 3, 2, 1, go. May bistado akong sarong taong sikat na nagsurat nila sa mga gibo niya, what is the city but the people, right? Reminding us na ang city is not merely the structures and the economic growth na igwain kundi ang nagbubuo kani ang mga tao, ang Nagueño sa konteksto kang Naga, right? Hence, the government na kaiba ang national and local government ay may responsibilidad to listen to its people and i-maximize ang resources and capacity na igwasinda para makater ang pangangaipo ka mga tao. Sa debate na kay puwantang i-prove and imagine kung paano ang Naga na may highly urbanized status would look like for the people to assess whether if ang mga benepisyo kaniyong status na outweighs the harms or the harms outweighs the benefits, right? So, ang Naga City, considered as the heart, being the regional center kang finance, trade, commerce, education, religion, and culture kang Bicol region, right? Nag-account siya sa more than 21% kang Bicol investments. Mahihiling tayo niyo sa page mismo kang Naga. Kang 2024, ang Naga City inawardan ng titulo bilang most competitive component city in the Philippines by the DTI and iniyong titulo na niyo, ikaapat ng beses na consistent top-performing city ang Naga City. Aside from this, Naga City believes in participatory governance. Ini ang dahilan kung taano igo kita kaning paghuron mo niyan, pagurulayan ta ang mga issues and mga bagay na dapat i-consider kang mga Nagueño sa pagboto kung kaipuan ta ba ang highly urbanized status sa Naga or dae. Whether ini beneficial ba sa mga iba't ibang sektor kang Naga, sa stakeholders ta, and sa Nagueños in general. With the continuous urban growth Naga City currently experience, na dahil man limitado sa traffic congestion, rising housing costs, environmental pressures, and increased demand for utilities, it puts greater strain on public services. Pero, ining mga sinabing harms kang opposition, nag-i-exist na siya, na day pa din ang Naga, highly urbanized city, di ba? So, ibig sabihin, may growth na nangyayari, pero dahil nakakasabay ang city dahil may kakulangan na nangyayari para makasabay duman sa highly urbanized city. So, ibig sabihin, kay puwan nindang i-sustain
ang harms na nag-emerge if dahita ipapasa ang highly urbanized city status kang Naga City. So, ayan, ang kaipon kibun kang Naga is masustain ang HUC status declaration na tinauna, proven na ang competence and competitiveness to be recognized nationally as a highly urbanized city by the President himself. So sa speech ko, may duwa lang akong sasabihin na argument to extend kung ano nang sinabi kang partner ko sa Indo. Inot po, ang HUC status matauning certain degree of autonomy to the city that has a capacity to decide para sa kamarayan kang mga naganyo. Tapos, pwede ning magibo ning posibilidad to be represented on the national stage na magkakaigwa ng congressional representation in the House of Representatives. Ibig sabihin, magkakaigwa kitang direct representation in the national scene sa legislation and national government funding. So, sa status ng iniyo, there would be more localized decision-making. Dito na kaipuhan ng supervision hali sa provincial government tapos mas responsive ang Naga City, yun ni ang masarani sa tuya sa mga naganyo. And once ratified and to be converted as a highly urbanized city through a public plebiscite, Naga City, pwedeng mag-lobby na kaipuhan ng boses sa Kongreso para mag-advocate sa infrastructure priorities, investment needs, and urban development programs and national government funding. Kasi, kaipuhan din i-safeguard ng national government ang mga investors na ini nagtataw din ng direct contribution sa national income, di ba? So, ang Naga has already proven its relevance and to the overall income of the Philippines. So, example kani, ang Naga City, pag nagkaigwa ng HUC status ang Naga City, the city would keep a larger share kang mga nakokolektang local taxes and makaka-receive direkta ng allocations from the national fund na dai kontrolado kang provincial government. And ining funding na ni, pwede ninda ining gamiton to fund projects, to give support to Nagenyos in need, to give subsidy, discounts, and tax breaks to start-up businesses, for example, or for small businesses who cannot catch up to if the land increase concern of the opposition side, right? So we think that local leaders can plan and fund major public works, traffic programs, and social services without waiting for the approval by the national government. So, ayun po. So, ang congressional representation, may improve ang local access to national infrastructure funds. We become directly involved with the national government. Ikadua, ang HUC status po, nagpo-provide ng benepisyo na makakaabot sa people on the ground or sa Naganyo by attracting more investors, as HUC status offers larger markets, more developed infrastructures, stronger institutions, and greater administrative capacity. So, ibig sabihin, dahil may independence may tiwala ang investors na mag-invest sa Naga. Tapos, ang epekto kani sa mga tao, because of many businesses opening in Naga, there will be more job offerings and nag-expand ang mga industries. And for example, ang Metro Naga Public Employment Service Office can assist Nagaños seeking for employment. Another thing, Naga City also offers scholarship to students of Naga. This can support them go to school. And the funding can increase the housing programs that the city of Naga initiates, supporting those people that needs to have a support to be able to have their own homes, right? So, ayun po. The opposition might say that there are challenges that comes with urban growth, but we tell you that it is something inevitable but should not be the reason kung taano they dapat i-accept kang Naga ang HUC status. Tapos, with the current state of Naga City and how responsive the local government, kaya man siyang i-safeguard kang City of Naga para maging efficient sa greater responsibility na kaiba kang HUC status kang Naga City. So, ito man lang po. Salamat.
Hi, I'm Sofia Inigo, Deputy Leader of Opposition from the University of Nueva Cáceres. And my speech will start in 3, 2, 1. Sabi kang mama ko, sa laang pagsugal, ang pagpusta ning not, dugo, asin kapagalan mo, sa sarong bagay, ning mayo maning kasiguruduhan, na may marahay na may ibabalik sa imo. Ang Naga City, sarong ehemplo ning kauswagan. Saro sa mga top cities sa buong Pilipinas, kung kaya't daidaa, maitatanggi na ang pagiging HUC o highly urbanized city, kan sa tong banwaan, ang sunod na lakdang para sa progreso. Nung hulita ang pagboto ning publiko para maging HUC ang Naga sa maabot na Nobyembre, ay sarong pagpupustata sa pangako ni progreso. Kundi man, magiging dagdag lang responsibilidad dahil lang sa mga opisyales ka mismong LGU, pati ang lambang na genyos. Before I go into my speech, I will just respond to some few, I'll give my few rebuttals to the other side. One of the things that they've mentioned is about the waste management will be solved with extra funding. I will prove this to my speech, how extra funding becomes more responsibility to the city, which becomes a harmful cycle that the existing HUCs in the Philippines has not able to manage. One of the things that they also mentioned is the city would be safeguarding more to the investors. Exactly, masiinuton kan city ang investors. Paano ang ordinaryong nagenyo? Ang investors ma-invert kung saan aram ninda makakabalik, kung saan ma-invest kung saan ninda aram makakabalik sa indang kwarta. Ano ang guarantees na si funding matatao sa social public service right? Pag naging HUC da ang Naga, ang mga pangako na napahiling ng government side ay the economic development, the job market expands more, and infrastructures in the city flourishment, which is an underlying urbanization crisis which was already covered by Ate Colleen. She questioned the economic inequality that's already happening in the city. Not just Naganyos not owning the land they stay at, but also the housing insecurities. These are implications of rapid urbanization that I think the government is shying away from, leading to more infrastructure appropriate to a highly urbanized population, meaning the shiny HUC badge becomes more to be a burden. This looks like a ton more taxes being spent on widening roads, a ton more funds put into waste management, and continuously upgrading infrastructure as the city grows. Garuman sa naraot na plakong paulit-ulit ini ang saro sa magiging cycle ng urbanization na nangyayari na sa ibang syudad, for example, Manila and Davao City. Pagpapatunay na HUC ang simbag sa kahaputan ng progreso. Ang pagsabi ng kakayanon ini kang syudad dahil mas dakulang pondo, like what the government said, hali sa national tax allotment, ay dai mangyayari, hulita ang kantidad ning dagdag na responsibilidad ay mas dakula man giraray kesa sa pangakong progreso. If development means better jobs, better infrastructure, bigger roads and education, and good governance, then Naga is already developing. The city already has a roadmap through its 2028 finish lines, which means the path toward development does not begin with the status. These finish line ranges from a thriving economy, cleaner and greener Naga, to preserving our history, language, and heritage. These are executive orders that connect micro projects to macro solutions, right? Naga doesn't need to become a HUC to attract more investors when it comes to economic progress. I will prove to you that this can happen, and it's already happening, right? Because we have to understand that kaipuhan tang maaraman kung ano mismo ang goal kang Naga na magkaigwaning progreso na thriving and inclusive economy. Ang plano ay dapat maatob sa mismong objektibo kang syudad. Economic development is already happening, right? On 2025, Naga established the Business One-Stop Shop, or BOSS. It's a streamlined business permits and licensing. This looks like a convenient place where entrepreneurs, investors, and local business owners accessibly submit their requirements, because one promise of development is making its people's lives convenient. This is a proof that Naga strives for a people-centered development that automatically blooms to a happier city. Pag maugma ang mga tao, maugma man ang syudad. And from this, our city becomes highly deployable from investors outside the city, which is, I guess, one of the main concerns of the government, because they see that the city can efficiently manage growth but still center its people. Saro dapat ini sa mga kahaputan na nagdadanay sa satong kaisipan. What kind of development should Naga pursue? Development should not mean making the city bigger, brighter, or increasing economic activity, but it should also mean
mean people-centered development. Development that improves the welfare of Nagaños sustainably. Igong paper hali sa top 5 ranking highly urbanized city, which is Davao City, sinasabi din na ang pagiging HUC ninda ay sarong development that grows faster than the city can handle, which is a risk that Naga shouldn't take. Because we are already confronting some of the consequences of our urbanization, like the problem of clean water flow in communities, flooding, and waste accumulation. Understand that if Naga needs to reinforce and strengthen these systems, why should we purposely urbanize before we have fully prepared for its after effects? On this debate, we told you that 1, taano mas magasta pa, as in magiging per ratio ang pagiging HUC Canaga. 2, ano-ano ang mga implications kang progress na mas lalong madagdag lang sa problema kang syudad. 3, pagdepena kung ano ba talaga ang development na kaipuhan Canaga City. And 4, as in pag-question kung may pag-asenso ba talaga sa pagiging HUC ng Naga. Mayo man maraot sa pagmaawat ng progreso. But if this is hinged upon the back of its people, it's wrong. Pag maugmang mga tao, mas maugmang ang syudad. Thank you. Hello po, Crystal, member of government. Okay. Beginning in 3, 2, 1. Development is seldom stagnant. Pirmi man magi-improve sa kamausbong ang syudad ni Naga, tamahigos ang mga Nagenyo. Each individual that goes to work in the city of Naga, whether that be in NCPC or NCF today, is an active contributor to the development of Naga. Naga will never stop developing. What's absent inside opposition is the label, is the recognition that we are finally able to achieve the status of being a highly urbanized city. Let's respond with all of the things coming from opposition before I continue to my Firstly, they say that it's going to, like the cost of living is going to be so extremely expensive, it is going to burden the regular individual people of Naga City. I think that inevitable man ini mangyari, regardless if the status of HUC is going to be approved by Naga. As time passes, upwards trajectory man talaga ang mobility kan ekonomiya kay ng Naga. So even if we never say yes to the status of being an HUC, magmamahal man talaga ang cost of living, magmamahal man talaga ang lupa, precisely because Naga is constantly trying to develop itself. Inside opposition, we just never say yes to the status. So all of the harms that they posited are still going to happen. What's absent is that we are never going to be recognized by the national government as a city that is capable of being highly urbanized. They're never going to allocate a bigger budget for us, specifically because they can just say that, oh, you're already developing on your own. You can already handle this on your own. Therefore, we don't need to allocate more funding towards you. Second then, that the goal for Naga, once we're able to say yes to the highly urbanized status, is to keep the status. The bare minimum prerequisite in keeping the status is to make sure that we're able to meet the threshold of population, which is 200,000 people. But as of right now, the population is just 210,000. Meaning that if it's true that expenses are constantly going to, become more expensive, and that businesses are going to opt out of operating in Naga, then I think that's just a bigger incentive for the city of Naga to make sure that these businesses' needs are met, precisely because they want to keep people inside. Why would the city of Naga actively do things to drive people out? I just don't think that this analysis makes any sense. Thirdly, I think that when we have a higher capacity to, when we have a higher allocation in the national tax allocation, then I think that the way that we're able to solve the housing crisis that opposition is so very worried about is by the city being able to grant higher tax grants or a higher tax breaks for the most impoverished sectors, for example, because when there is more money that is allocated in the city, this is how we are able to directly distribute this to the people on the ground. We cannot do this unless we're able to be recognized nationally, unless people are actually able to recognize that we need more funding precisely because we have a bigger capacity, precisely because we are modern than our counterparts, than our surrounding counterparts. So, lastly then, they tell us that there's going to just be more responsibility for the city of Naga, but isn't this something that Nagueños actually want? Taano kita mahagad kang bare minimum if aram taman that the city can be
incapacitated with so much more. Apart from the branding on good governance, the fact that we're having this debate right now is proof that Naga City wants surveillance, that Naga City wants you to be aware, that Naga City wants you to take participation, that Naga City wants you to hold it accountable. Meaning that this is already proof that Naga City does care and it is willing to listen to the concerns of the people. That's just, a very good analysis as to how we can keep Naga City accountable and we can make sure that the moment that we do receive funds, that these funds are going to be allocated properly. Very proud to propose. So what am I going to extend in closing government? Two things. Number one, that having, a higher national tax allotment, which is a direct result of the HUC status, will just improve the overall quality of life for the most vulnerable sectors of Naga. So tax allocations are determined by a formula considering the land area, population, and equal sharing of a city. When the HUC status is approved, this recognizes that Naga City does have a larger coverage of people to provide for. Therefore, the city gets access to a larger share of tax allotments. Being an HUC also means that Naga no longer has to share a provincial share with the rest of the municipalities that surrounds it, meaning that Naga can continue to become independent, that Naga can continue to, funnel its funds directly to the people on the ground, that it doesn't really have to meddle in or have to share or wait for the approval of other surrounding municipalities. Meaning then that this is a direct benefit, this is how we're able to make sure that this allocating trickles down to the people on the ground. So this is where I take it further than our openings, right? The current track record of Naga City is branding itself on good governance. The moment in which we do receive these large funding, for example, and Naga City, in the worst possible case coming from opposition, that they mishandle these funds, it's directly going to result in a reputational damage that can no longer be taken back from Naga City. So I think that this is enough of an incentive to make sure that the city actually meets its functions, that it operates the best possible way. Because mawawala yung branding natin of good governance. And I just think that, at this point, this is something that Naga will work very hard to not lose at the very end of the day. Secondly, is that we get prioritization for government flagship programs. For example, we get prioritized for better flood control projects, to build better educational and medical infrastructure. I think that the trade-off here is that sure, we won't be able to, we won't be able to share funding with other provincial sectors, but at the very end of the day, I think that the priority for Naga is to make sure that the people who live within Naga are the ones that are able to receive the, the maximized or the whole expense of their benefits. So how do these benefits trickle down to the most vulnerable sectors, right? I think that the most pressing problem right now is on housing, but again, the way that we're able to solve the housing crisis is just by making sure that when the city actually has more allocation or more funding allocations, that's how we're able to capacitate people, by making sure that people are taken out of the informal sector, by creating more job opportunities, for example. So not only do we capacitate each individual to actually fend for themselves, we also make sure that the government has to keep this cycle going, precisely because of the fact that it now has to live up to the HUC status, something that it definitely doesn't want to lose, because that's just embarrassing on a national level, right? So the mitigation then of potential harms caused by the possible speedy urbanization, which is something that is really going to happen. Even prior to the HUC status, Naga is already the commercial center of Bicol, and it was the first to develop a thriving IT BPM industry, for example. So businesses and investors are intelligent actors. They know how to take calculated risks. What this means is that the cost of properties or taxes are not the sole determinant of the reason why they're going to create a business here. They're probably going to be attracted by the fact that Naga City does show a good track record of taking care of its businesses, of actually listening to labor concerns and actually making policies that is able to address small businesses, for example. That's why we have a high rate of startup businesses, for example. That's why we see a lot of stalls putting up independent businesses. So I think that all of these things are going to be much more well taken care of the moment in which we say yes to the HUC status. Very proud to propose. So, good afternoon, everyone. I am Gab. I'm from the University of Nueva Cáceres, and my speech starts in 3, 2,
One, I would like to highlight how the government tries to prioritize investors over the real Nagaweños, and I would like to credit our openings for saying that in able for us to have a good city, we should have good citizens first. Now, to dive into my speech, let me start to the grassroots and to our micro level. Sa harong, igwang nanay, sinda ang nag-iisip kung paano gagastuson ang budget para sa pagkakan, kuryente, tubig, pamasahe sa kapag klase kang aki. Imagine this, sarong ina, 5 ang aki, gabos nagkaklase. Ang agom niya nagkikita lamang ng 500 aroal daw, pero ang simpleng pagkakan kang pamilya na may 7 membro, nag-aabot na tulos 300 pesos. Now, so kapag sinabitang Naga will become highly urbanized, therefore Naga will become better para Kisay. Because for that mother, development is not just about business or investments. Ang hapot niya, mas simple. Kaya ko bang pakakanon ang pamilya ko? And this is the perspective we bring into this debate. First, let's talk about the farmers. Even farmers who have land are already struggling. Ang pag-uuma po sa ngunyan is sarong sugal. Sa sarong paraoma ang nagsabi sa mo na maski may dagang umahon, pero sanay na ang daga sa synthetic outputs, maski gusto man din na maging organic, lugi pananggad. Mahal ang krudo para sa traktor, pati sa irrigation pump, pero di man pwede na magsiring na lang sa sige, dahil na kita mag-uma. So they take the risk. Kaya ninda mag-ani ning sanggatos na kaba ning sa sarong hektarya, pero pag peneste habang cropping season, nagiging 16 kaban na lang. Pero tatanggapon na lang ninda, dahil naniniwala sinda, natanggapon na lang kaysa Mayo. At least may sasap na. Nangungutang para sa pataba, nagbabayad sa krudo, nagmamanage kang irrigation, tapos nagsusugal ulit sa sunod na cropping na sana makabawi. Pero paano pag mangungutang na naman. Now what happens when they lose the land? Agricultural areas in Naga have been converted into subdivisions, malls, schools, and highway. This specifically mentioned the Rosario, where agricultural irrigation connected to water coming from Mount Isarog was reportedly affected by development. Also in Almeda area, from Concepcion Grande towards Diversion Road, where agricultural lands had been converted for highways and subdivisions. And again, hindi namin sinasabing masama ang mall, subdivisions o pag-develop ng Naga. But kung ang pagsasaka mismo ay sugal na, kahit na may lupa, paano pa kaya pag mismong lupa ang kanilang kinuha? Para sa sarong paraoma, ang umahan ay trabaho, ang umahan ay pagkakan, ang umahan ay seguridad ng sa indang pamilya. So when you convert that land, you're not simply changing the land use. You are changing someone's entire way of life. So some displaced farmers ending up para papadyak, construction, basurero, and other temporary jobs. Marangal ang trabaho, pero ang hapot, anong klaseng trabaho and hanggang no arin. Can that really replace the livelihood they lost? And this is bigger than farmers. Bako lang ni tungkol sa parauma, tungkol ini sa bawat nagawan yung nagkakakan. If agricultural land decreases, local food production can also decrease. And if we become dependent on food from outsides, what happens when disaster disruption for transportation? The Typhoon Christine is a vivid reminder of how we should take this as a lesson. Typhoon Christine, kambina ang Naga kung saan lubog ang market, kay punta pang magluwas ng Naga para lamang magsaod and makakan. And this gives us one simple lesson. Food security is also a disaster preparedness. Kapag may baha, bagyo, data makakakan ang mall, data makakakan ang investments, kay punta pa din ng bagas, kay punta pa din ng pagkakan. So before we say Naga should become highly urbanized, we ask, are we protecting the agricultural system that are feeding us? Para sa women sectors, many women support their families through pagtitinda, pagpapadyak, pananahi, and kung ano-ano pa mang small livelihoods. May na-interview kami, sabi niya, bilang sarong babae, gusto niya man makasabay sa pag-asenso kang Naga City. But paano? If she works hard something and only... POI. Later. So, if she works hard and only 1 or 2 people buy it, how does she actually benefit from the city's economic growth, right? So when government says that, we can have more jobs, but we beg the question that goes, is it sustainable? Is it accessible? Because a temporary job can help you survive, but it is not a security for your tomorrow. Now, and this is why our 2 interviewers connect. Our farmers tells us that even with land, farming is already a gamble.
And for the women's sector, even with income, feeding the family is already a struggle. They are connected. The farmers struggle to produce food. The mother struggles to afford food. POI. The farmer worries about losing land. The mother worries about stable income. And they are both trying to simply keep up with development. So let us weigh how the government tries to picture paint this debate in their world. They are saying that we can have more investments, but who really benefits from these investments? And for more businesses, can our local vendors compete? Makakasabay ba sila? And for the development, what happens to the farmers whose land is converted? Because a richer Naga, the bigger question lies with, does the poorest Nagaweños can actually afford to live in that richer Naga? Because we are not against development, but we should not mean that the people who built and sustained the city are the first ones left behind. So let me go back where I started. Sa Sarong Harong, Igwang Nanay, the mother is the person who wakes up and think, anong kakakanunta sa sunod na mga aldaw? Paano ta pagkakasyaw ng 500? Now imagine the same mother living in that highly urbanized Naga. The city has more malls, more businesses, but can she afford to live there? Can she still feed her children? Can she still actually participate in the economic growth everyone is celebrating? And if the answer is no, how exactly is Naga is better for her? Because government may shown us how Naga can become bigger. But we have shown you why bigger does not automatically mean better. Hindi naman sinasabing hindi dapat umunlad or wag umunlad ang Naga. We are saying that hindi natin tawaging progreso ang development kung saan ang pinaka-vulnerable ang unang naiiwan. Because at the end of the day, the question isn't simply can Naga become highly urbanized? The question is that can the ordinary Nagaweño can actually keep up? Because para kisay ang highly urbanized city, para kisay ang development. And most importantly, I would like to end this question that nasa inang totoong Nagaweño sa development ay pinapangako kang highly urbanized city na sinasabi nindo. Thank you. Maray na hapon po, ako si Nina Bermas from Ateneo de Naga University. I'm your government whip. And to note na lang po sa British parliamentary format, mayo na pong bagong argumento na tinataw ang whip. And so yaon po ako igdi para iklaro sa Indo kung ano po si mga sinabi kan sa tuyang mga team. Ningaring pagkatapos po kaning debate na ni, ay mas aramta na po kung anong ibig sabihin kaning status na ni. If ever gusto ta po ning mangyari sa tuyang mga kababayan sa Naga City. Sige. Di man po sinasabi kang government na may mga negatibong epekto na madadara ining HUC status na ni. Pero, di po ibig sabihin na puro si sala na lang ang hihilingon ta or puro na lang negatibo ang hihilingon ta. Bilang sarong syudad, ang dapat na pong hilingon and ang dapat na pong isipon is if may pagbabago ba pong madadara or maitatao ining status na ni. Kung daiman, ang mga problema ba kang HUC status na ni ay kaya bang ayuson kang sa tuyang syudad kung trabahuhon ta po ba ni? Kung then daita na lang po siya kung anon. Pero, para po sa mo, ang samuyang argumento and ang samuyang stance is that ready na po ang syudad. And kung may chance man po na ang pagbabago na ni ay kayang baguhon ang buhay kan sa tuyang mga kairiba igdi sa Naga City, then dapat po kung anong taning opportunity na ni. Para po sa closing government, handa na po ang Naga. And maski daiman po kita handa, maski sabihon ta na totoo gabos ning sinabi kang oposisyon, may responsibilidad po ang syudad ning Naga na ayuson ning problema na ni. And never ta pong maayos ang problema sa congestion, sa cost of living, or sa environmental disaster kung mayo po kitang kwarta, kung mayo po kitang representasyon. Ngunyan po, sa status quo, sa alternative kong opposition, pirmi po kitang makikibanga. Makikibanga kita sa provincial funding, makikibanga po kita sa representative sa distrito. And all of these things hinder the process of having better change. Kung gusto ta po na maayos ang mga clogged drainages, kung gusto ta po ning mas takol na stoplight, kung gusto ta po ning mas takong tax breaks para sa satuyang mga palayan, then dapat po masolve ta ining importanteng hapot. Sa po mahali ang kwarta. Isay po ang magiging boses ta sa Kongreso. Isay po ang matindog kaiba kang mga Nagenyo. I think na ang solusyon po ay mga Nagenyo man lang sana. And so, if the HUC status means na dai kita makikibanga, dai kita makikiagaw, dai kita mahalat para sa tatuyang governor
Camarines Sur para magkasolusyon ng problema, then dapat maging HOC status na kita ngunyan. I think, nagka-posting problema po na sinasabi kong oposisyon ay mangyayari pa ng God. Yes, the cost of living rises because the economy keeps on going. Yes, madakol ang overpopulation, madakol ang congestion, babahon pananggad po ang naga. Dahil po yan dinadara kang HUC status. Ang HUC status ay status man lang. Look at the data. Listen to our Prime Minister. The reason kung taano sinabi po ni President Marcos na handa na kitang maging HUC city is because nagpo-perform po ang mga Nagueño. Masipag po tayo. Tayo ay nagtatrabaho, nagbabayad ng ating mga buwis. At ibig sabihin, dapat po dumating ang araw na ma-recognize tayo ng ating gobyerno na tayo ay responsable, na tayo ay responsable para sa problema ng ating mga kababayan, hindi na natin kailangan maghintay. So ano-ano yung mga problema na sinasabi ng oposisyon at bakit hindi po ito mangyayari? Hindi na po kaya ang logic ninda. Ang problema ay sa land property. Ang problema ay cost of living. Ang problema ay representasyon. Ni inot na inot. Ina-assume po kaya ninda na pag kinuat ang HUC city, tsaka lang po magigibo ang mga building. Tsaka lang po magigibo yan mga kalsada na yan. Mind you, pirmi na po yan. It's already been there. Pigbibuild na po yan. What the HOC status does is gives us special benefits. It means na even if may mga palayan po kita na kaipuhan ganing building na magkakaugwa ng increased funding na pwede na pong ibalik sa inda, it means then that pag nakuata si HOC status, even all of the sacrifices that comes with this rapid urbanization can be justified because it means that Naga City is put in a position where daita na po kaipuhan magduman kung kiisay-isay. Takita po ay may abilidad na magtaram para sa satuyang sa diri. But even then, secondly, magdangog po kamo sa oposisyon. Gabos po, nang sinasabi ninda is dahil ma-improve ang living conditions, dahil kita magkakaugwan ng disaster response. And so, saan po nagduduman ngunyan si kwarta na nakukuha kang Naga City? Dahil man po ninda yan ini-explain. Ang sinasabi kong government bench is that importante na makuatan ng kwarta na ni because ang gigibuhon kang government of Naga is to inject it into these projects. It means na kung nakangaipo ka po, regardless kung saan ka pong sector hali, na pwede ka pong makareceive kang tax breaks, pwede ka pong makareceive ng welfare, pwede ka pong makareceive ng sa imong harong. And yan po ang pinaka-importante because look at the state of Naga right now. May mga budget cuts po kita. Naghahalat po kita para sa aid. Naghahalat po kita na ma-notice kang Camarines Sur na may mga problema kita in our local city. Ang hinapot ko po sa Indo, okay lang po ba sa Indo na mahalat ka mo just because rapid urbanization seems to be a little bit bad? At least on side government, ang sinasabi mo po, sa gabos ng problema na ni ugwang solusyon, yan po ang HUC. But even then, lastly, hilingon po nito ang opposition. Ano po ang alternative? Mabalik lang po kita sa sinasabi ko. Ang alternative po, kung bako kita HUC, is that all of the problems still exist. Babahoon kita. Mataas ang presyo kang pag-istarig di sa Naga. Pero, saan po ang pondo? Saan po ang benefits? Saan po ang representation? Ibig sabihin, matakula po ang problema, pero mayo kamong solusyon na makukuha kasi mayo po kamong sa diring representative sa distrito, mayo po kamong sa diring, mayo po kamong increased funding na makukuha in the long run. That's the reason why we have to expand the budget. And I think, nayaon na po kita sa stage wherein Naga City is capable of helping the citizens. That's why you have the local government. Look at the track record of Naga City right now. Naga City is loved not only by Nagueños, but also people from all over the Philippines because Naga has produced good leaders, it has produced good students, it has produced good programs that everyone wants to copy. And that's why ang Naga City ay sarong maugmang lugar. Hilingon po nindo yan. Ibig sabihin kayan, the moment na maging HUC kita, dito po yan sasayangon. Kaya nga po may debate kita, kaya po may NCPC, kaya po may mga jóvenes arog sa ko na gustong mangyari ni, na gusto tang tabangan ang satuyang mga kaibas sa tuyang komunidad. Yan po ang isip nindo the moment na maging HUC kita. So, kung ahapot ka ning motion na ni is whether or not HUC will be good for Nagueños, the answer is a resounding yes. Yes, magayon po ni para sa to. Yes, maangat po ang buhay ta. Maybe, dahil po siya mangyayari in the next year. Maybe, dahil po siya mangyayari ngunyan November just because nagka-plebisito kita. Pero, ang garantita, hilingon po nito ang Naga. We get better by the day. We get better every year. It means that at some point in time, maski ka mo po, maangat po ka mo, magayon ang komunidad, malesen ang traffic, malesen ang baha. And all of these things na problema po
involved. Isipon ta po ang satuyang mga kairiba, our neighbor, our friends, our family members. These are the people that may benefit from the HUC status. And if ang problema is representation, then think about the fact na dahil kaipuhan ng other district representative that is also representing other municipalities. We can face the national government and sabihin na, tango ganito kami, Naga City kami, and Naga City lang. Bako pupang magayon yan sa indong pagmati. And that's the reason why magiging better po ang quality of life ta. That's the reason why magiging better ang infrastructure. But even then, just very lastly, I think that this is the way that you improve the lives of Tagueños. If gusto ta pong pirming maging maugmang lugar ang Naga City, tano ta po, pupunduhon yan ngunyan. Kung narin pinakaharani na po kita sa totoong maugmang lugar. For all those reasons, propose. Marahay na hapon sa Gabos, ako si Nicolay de los Santos, ang Opposition Whip. So kung naulayan na kang primerang grupo sa opposition na ang mga darakulang bagay, ang ulayan tango niyan sa grupo mi ay ang mga sararadit na sektor. Isay, kaibahan dyan si mga tios, si parauma, asin paratinda. Tano kayo po antasin ng pag-ulayan? Kasi sabi nga ni Isubago kang kaibahan ko, na sa arog ka ni mga development, sinda ang nawawaran. Ang mga taong ini, daiman nagnenegosyo, naghahanap buhay sinda. Bakong iyo? Kasi daiman mili may bagong SM sa Naga, magkakaigwa sinda ning pwesto duman. Iyo may opportunity na maboro ka, pero para kiisay. Kasi magayuno na may 50 mall igdi, pero ni saro dyan, mayong mataong lugar para sa mga street vendor, ang mayayaman, sige lang kayan yaraman. Kasi may bago na naman sindang pwesto na pwede nindang pagnegosyohan. Pero sa mga mahihirap, biyo lang nasasakitan. And mind you, halos sinda lang ang nakakamati kang sakit, mabuhay. Si pagbaba kang purchasing power ninda, sinda lang nakakaranas kayan halos. Kung hihilingon ta din, dakol kitang investors, mas magayon na lugar, asin may available na nabakalan o pagibuhan. Pero, hain sa frame, si mga mahihirap na arog kang parauma, asin para tindangon yan. Si mga sararadit na tao, pero dakula ang populasyon. Si mga pinaka-apektado, pero ang nakakamundo, si mga daita manlugod na hihiling o nadadangog. Ang hinahanap kang side bingo niyan sa HUC ay ang paraan kung paano nabasinda makaka-keep up o makakahabol sa mga nagtataraasang value kang mga bagay-bagay. Kaibahan na dyan ang basic needs, ang harong, ang pagkakan ng bado, ng tubig. Kung ang hanap buhay nindangon yan, sadit-sadit na nga ni, paano na lang sinda makakabayad ng tax na at the same time makakaning tulong beses sa sarong aldaw, mahaklase ang mga aki ninda na daigutom, asin may kasiguruduhan na sa sunod na aldaw, may kakayahan pasindang magbakal ning nagmamarahalan na pagkakan. Ulayan ta naman din ng availability ngunyan. Sabi sa Balyo, may economic growth. Totoo yan. Magkakaigwa kitang mas dakol na eskwelahan, mas magayon na dalan, o kung ano pa man na infrastruktura. Pero kaya, ang daimin na dadangog is si katotohanan na paano man maklalasi si mga aki kang paratinda kung grabe na nga ni ang sakit ninda masustain ang buhay sa mahal na syudad. Miski magibo kitang eskwelahan sa tapat kang harong ninda, kapag nagkaigwa kitang funds sa gobyerno dahil sa mga investors, ang mga estudyante tang nasa tios na pamilya, dahil man may makakaklase. Tano? Kasi kung ang simpleng tao, papapilion mo kung makaka-eskwela ka o makahakan ka, miski sarong beses sarong aldaw, by choice of survival, pipilion nindang magkakalon. Kasi hilingon tango niya ng Makati sa ka-BGC. Gurano ang sira duman, gurano si pabakal ka mga parasira. Si 120 nagiging 250, di ba? And gabos yan dahil yan sa tigtawanan ta ang mga mayayaman ning pagkakataon na kontrolon and pataason ang mga bakalon. Sa madaling salita, availability does not guarantee access. Lalong-lalo na sa sararadit na sektor. Sabi nga ni bago kang opening government, masasolve itong sa flood, hospital, sa traffic. Dahil man hindi sinabi na pag nagkaigwang hospital, kung paano ba magkakaigwang access ang mga mahihirap. Ang sinabi ninda, magiging available. Sige, nasa hampangan mo. Pero dahil ninda sinabi kung paano magagamit ka mga tao, lalo na kan mga TOs. Pati isipag-fund sa small businesses na sinabi kang OG, dahil taman nadangog kung paano, kung iisipon, pag small business ka nga ningon yan,
digdi sa naga, masasakitan ka mag-acquire ng suporta. Paano pa daw pag mas nagdakula ang market? E di mas nagsadit ka pa bilang small business. Kasi day man ibig hali din sa closing government na ang respond mo dyan is day man ibig sabihin na recognized kita kang national, manginginabang na ang tao kang naga. Kasi ang sabi ko nga ni, dakulon man itaw ang naga, day man gabos nakakakua. So, ang masasabi ko is anti-poor ang development kung ang manginginabang sa development mayayaman. Tapos ang sunod, magkakaigwa pa dyan, relocation, land use changes, and loss of livelihood. Imagine nun kunwari lang si paratinda sa Santa Cruz, ilipat mo sa may Balatas, na dikito ng Parabakal. E di mas nasakitan sinda magtinda, di ba? At ang iyon na lang nga niya, ang pinagkukuha ninda kwarta, nakarelay sinda sa location ninda ngunyan, tatanggalon ta pang oportunidad ninda sa Santa Cruz na magtinda dahil lang kang may mayaman na mapatugdok ning bagong mall sa Santa Cruz kung sa duman sinda dating nakaisa na nagtitinda. Ang naiisip ta kaya kapag sinabing development, may trabaho. Sigurado ba na sa mga trabaho na para ni duman sa mga nawaaran na lupa na parauma? Si isay ba ang nawawalat kapag nagpapalaog kita ning mayaman sa si mga dayuhan ba? Bako din. Si mga taga-Naga, si mga Nagenyo. Kaya will HUC be better for Naga? Yes, it will make us, the city of Naga, richer. But it will be better for the Nagenyos? No, because it will make us poor and today's poor will be the poorest. Dahil lingawan ang mga lupa na nawara dahil dati sa mga parauma. Dakulan agricultural land ang ginagamit pang subdivision ngunyan na dahil man nakakakuha ang compensation. Tapos sabi i-compensate. Ang problema mayong assurance na ang Naga City, maugmang lugar yan. Iyan talaga sabi nila. Kasi dahil nahihiling ang luha ka mga parauma para tinda asin lambang tios na nagsasakripisyo sa development na daiman inclusive. Kaya bilang mga mamamayan kang Naga, maghagad kita ng status na HUC sa tuyang syudad, bako para sa Naga, kunti para sa mga Nagenyo. That's all. Okay, so mabalos sa tuyang mga debaters. Kumusta? Nagustuhan nindo ang paghurun-hurun tango niya na hapon? Okay, so were you able to sort of sa isip nindo iguan na kamo ning mas malinaw na pag-appreciate sa magiging epekto kang deklarasyon ka Naga bilang HUC. So ngunyan po sa sunod na parte kang sa tuyang programa, matao lang kitang dikit na synthesis, no? Natitintaran ako mag-adjudicate kaya lang dainay. Katakulon akong notes. Anyway, so dahil na yan, no? So force of habit lang, no? So anyway, matao lang kitang sabi nga ngunyan, it's a modified format so dahil kita matao ning adjudication, so mayo kitang i-declare na gana ngunyan na hapon. Sa Indo na lang yan, no? You will be the one to decide, no? Especially if you're in Naga and you will be joining the plebiscite, your vote will determine which of the points stated by our debaters is true, no, to your experience. So, just to give a brief synthesis, no, both the government and the opposition essentially focus their exchange of ideas on three areas, no. Itong economic pressure, social equity, tsaka governance, no. Ang pagdidiscuss digdiyo ang Naga sa ngunya, no. Dahil pangani naglalaog ang status bilang HUC na mamatitan ng economic pressure, no? Ibig sabihin ka nagtataraasa na ang presyo kang gabos na bagay. So ang ina-argue kang government, no, dahil naglalangkaw economic pressure sa naglalangkawan ng gabos, the argument is kay puwan ta maging HUC tangani magkaigo kitang greater access to national funding, no? Mas nakulang pangangaipuhan sa basic services, kung yaon pa lang kita sa estadong iniyo, kukulangon kita. Sa ngunyan ang Naga mayong kwarta, no? Nagre-rely kita sa mga partnerships, pero pag HUC nakita, we will have a greater access, allocation from taxes na iyong gagamitin tang panghipno sa pangangaipuhan ka mga sararadit. No? Yan ang argument kang government, no?
social equity, sinasabi din digdiyo, no? Lalo na sa idea kang fiscal autonomy, no? Mas tinatawag kitang greater control sa satuyang future, no? Ngunyan kadakol kitang mga fiscal tie-ups, no? Ang saro diyan sa idea kang representation. Magayon na pag-HUC kita, igong posibilidad magkaigo kitang sa direng representation in Congress, which will allow us greater control in order to draft and lobby legislation that will benefit us. No? Ina-argue man kang balyong lado na ang nahihiling, ang ina-argue kang opposition na ang ina-argue na ang pagpaparasabi lang kang government si macro level. No? Pero sa pag-urulay, nasa inda ang mga sararadit. No? Tas ang ngunyan, ngani, no, mas namamatita na ang pressure, no? Mga simpleng mga paratinda, mga parauma, no? Mamamatita daw directly ang benepisyo pag kita naging highly urbanized community. Baka ngani mas lalo pa kitang ma-displace, no? Dahil sa pagtaraasan kang gabos na bagay, no? Sa pagralaog ka mga investors pero may displacement, no? Nabanggitan ngani diyan, no? Pwedeng magralaog ang mga darakulang mall, pero pag nagralaogan ng mga dakulang mall, si sayang madi-displace, si mga paratinda. Paano ka man nanggad makumpit? No? Para kumita ka, pag ikasimpleng negosyante, sadit na negosyante, mas nakulang kapital mo. Kaya lang, mas kayang itaong mas barato kang kaya mag-mass produce. So, dyan nag-iikot itong argumento. So, pigsasabi kang oposisyon na dahil talang hilingon si macro level. No? Dapat hinihiling ta din, dapat importante, may garantiya. Kaya pangtulo, itong governance. It all boils down to leadership. Regardless kung kita HUC dahi ang hapot, kita ba, igo kitang tamang mga leader, tamang mga tao, tamang mga citizens, tanganing, mabantayan and matawan ng guarantee na iumananggad ang mga promesa na pigsasabi kang pagiging sarong HUC madideliver ta. Maski pa dakulang alokasyon sa tuyang kang resources, kung ang sa tuyang bureaucracia, ang sa tuyang mga leader, incapable, corrupt, driven by self-interest, tapos apathetic ang mga tao, dahil pigsisirip kung anong ginigibok ang gobyerno, mayo mananggad mangyayari. So it also boils down to the issue of governance. Ang argument man kang government, what Naga has is it's ready on all these things. We are in a time when we have the ideal leader, we have a time when we have the ideal government, we have a time when we have a more empowered citizenry, kaya yes, there is a guarantee. No? Alagad ang sinasabi man kang balyong lado, masakit magsugal. No? Tasangon yan, pwedeng maray ang satuyang leader, pero nature kang politika ka, minsan ang mga good leaders, they nagahaloy. No? So sa panahon ngunyan, mas masakit magsugal. Tapag nagsugal, pag nadaog, masakit bumawi. So magayon ang pagurun-hurun ngunyan na kuya. No? And hopefully, mas nakul pa ko tang oras ta para ipadagos ni. So, tawan ta po ning marhay na na palakpakan ng satuyang mga pengunya, ng satuyang mga hobbiness, no? So yan, no? So I hope they were able to deliver empathic and informative points para sa tuyang pag-decide. So ang sunod ng gigibon mo niyan is magkakaigwa kita ng interaction. Baka may mga kahaputan kita, no? May mga kahaputan kita na siguro dahil na-cover duman sa konteksto kang debate na baka gusto tang erase, no? So siguro talang in the interest of time, medyo liputan talang ang satuyang hapot. Magpabisto kita kung sisay kita anong sektor ang satuyang piga represent. Tapos tatabangan din po kita, no, sa kang satuyang panel, yaon po si Dr. Emmy, si Sir Dan, no, si Ma'am Daisy, si Doc Aga. Yan. So tanganing mas maray ang satuyang pagurun-hurun, no, pagpadagos ng satuyang sunod na phase ng satuyang aktibidad nyo na hapon. Sisay po ang may kahaputan. Sir, sige po. Si John Viola po ako. Barangay People's Council kang Bagong Bayan Sur. Iya po. Nangala sa kuta, akala ko Ateneo, yung oppositionista.
Actually, yun po ni ang pangarap ni Jess Robredo. At yung panahon, kaya kang pagtukaw niya bilang alkalde kan syudad, gabos na negosyo kan na naon sa Manila, nagdigdi na. At kumbaga, pag nagpapamanila kita, mabakal kitang McDo, donuts, at daram tapaligyo sa nana. Pero ngunyan dahil na, ano po, sa kuyang kita urbanized na kita. Alas urbanized na kita eh. Yaon ang Landers, yaon ang SNR, may mga malls, may mga supplier na di kang metal, may mga supplier na kang CCTV, etc. Urbanized na kita. Kaya, dahil sa pangiturugan ni Jess Robredo, ito na ang manggiraray ko niyan, Kileni Robredo. Dahil kung po nipigo uyunan, dahil kung man kinukontra, kung may kahaputan, what about those people na naon sa laylayan, na arog suba akong sinasabi na, antabe sa kauswagan, ito mga mayong luti, as of now, mga luti. Paano tayo masusolusyonan yan? Ipo, siyempre, madakula, ma-increase ang taxes na nga yan sa luti. Alam ko na, di ba? Alam ko na po ba ang taxes na? Kaya aralan ko na ang pagbaraka ng kanluti. Kung dyan sa upper portion na yan, kantong panahon, barato dyan. Kung dyan, dahil ka na makakuha ang barato dyan. Ang taxes, alam ko na. Ngunyan po, ang dinudoon ng tangtayan, masusolusyonan. Both the opposition and the government. And the panel. Yung po panganing mapaliwanagan ta sinda, kita? Tugutan taning maging urbanized kita, na ugwapa kitang problema. Ano po, yan sa gilid, mahiling po nindo yan. Ugwapa kitang problema ng dakula. Pero, highly urbanized city na kita. Deklarado lang, dahil deklarado lang kan sa tuyang presidente. Iyo po yan. Thank you po. Maray na hapon. Thank you very much po. Si Doc Aga po. Okay. Okay, maray na hapon kagawad. Maray-maray po ang sa imong kahaputan. Iyan po talaga ang enot na dapat hilingon ta igdi sa syudad kang Naga. Kang January po, 2026, during the conduct of BOOS, one-stop shop, we were able to identify data na ito pong mga business registered negosyo from Naga City, 97% is from micro. So gusto sabihin, sa porsyentaheng iyan, nasaradit pa talaga ang mga negosyo na nakarehistro sa siyudad ng Naga. But on the other hand, sa pagpadagos mi po kang mga programa, mga proyekto sa samuyang organization sa NCPC as our partner ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ngunyan po, na-appreciate ko ako po dahil nagboto kay BBM. Siyempre tayo, solid Lenny tayo. Hindi po ako nagboto sa kanya. But on the other hand, as we go on with this, especially this year, tiktawan niya ng mandato ang government and private banks na tabangan ang mga saradit na negosyante. Kaya po ngunyan, ang focus kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, iyo ang i-organize ang 27 barangay sa tabang ng NCPC. O yan po ang NCPC, katabang misinda, tangaring, matabangan, mananggad, magtalubo asin magdakula ang mga saraditang negosyo sa Naga. So, we're able to organize, ilan na lang ka rin yung hindi natin napupuntahan na barangay. Out of 27 barangay, 4 na lang po ang hindi namin napupuntahan. Ano po ang ginigibo kang NCPC and Metro Naga Chamber sa 27 barangay na yan? Tinitiripon mi po ang mga saradit na negosyante, tanganing tawan sinda ng maninigong training sa pagninegosyo, business planning, entrepreneurship, and inililink mi po sinda sa mga
government and private entity, tanganing sinda mapansin man, tanganing sindaman makagraduate na kay Bombay sa halawig na panahon na ang mga Bombay na pautang dainanggad na uubos hanggang sa ngunyan. So ang Land Bank of the Philippines from 100,000 to 25 million business portfolio loan. So dakulang bagay yan. And napansin ko po, lahat ng halos private banks naglilink sa Metro Naga Chamber, tanganing kumuha ng mga numero, mga pangalan na registered po sa MOYA, tangaring Matabangan, Maninda. Bako lang sa loan, kundi sa iba-ibang aspeto kan pagninegosyo. Mala po nga ni tangon niya na 29, maabot ang go-negosyo ang trabaho digdi sa siyudad ning Naga. Partner po ang Go-Negosyo Manila, itong kay Joey Concepcion. Partner ta ang Naga City, ang Department of Trade and Industry, NCPC, and Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Gabos po kita nagtatarabang. Maugmahon dangugon ang diskurso niya na hapon na nahiling ta, nadangog ta ang advantage and disadvantage having SUC sa satuyang lugar. But on the other hand, sabi nga ni kang sarong debater, yung best debater ko dyan, gabos ng Nagenyo, maurag, mahigos. Agree po tayo dyan? Gabos kang Taganaga, mahigos, asin, maurag. Kaya dahil kita pwedeng mahuri. Mala nga nita, inagihang kita ng Christine, pero ngunyan po baga, survive kita. Nakasurvive kita. Kaya sa pagtatarabangan lang po talaga yan. Kung kita maghihingo ha, ano po, na we trust our city mayor this time. She really meant accountability, responsibility, and transparency. So, igwa kitang sarong leader na malalauman. Igwa kitang sarong leader na pwede tang asahan. Mala nga ni ta, kang last, ano yung Solabsi? Month? June. Sabi po sa MOYA, aduman kang nag-attend kami ng Solabsi sa Batangas. Sabi ninda sa mo, pasupli naman ang mayor nyo. Gawin nating presidente ng Pilipinas. So gusto sabihon, yaon sa tuya ang best leader na pwedeng asahan kang sa tuyang nasyon. So tano tada ita sa itao ang mandato at suporta na gibuhon ang Naga na highly urbanized city. Di po ba? So, parehas tama ang dalawang lado. Maraming mga maiiwan. Pero tano ta magpapaiwan man sinda? Akayin ta. Di po ba? Kay puhan akayin ta. Ang bawat isa para walang maiwan. So sa ganitong mga programa at proyekto ng gobyerno ngunyan po, pribado asin gobyerno, malalauman ta na kayan tumindig ng Naga City as highly urbanized city. Maray na hapon po. Thank you very much, Dr. Emmy Menes. Sir Dan po. Siguro po, maapod man ako sa taga-NC. Pigpa para sa rabita po, pigpa para sa rabita ang parauma, pigpa para sa rabita ang mga nasa laylayan. Gusto ko pong apudon ang leader kang mga parauma sa Naga. Ang sakuyang Vice Chairman for External Affairs. Engineer Dr. Agriculturist. Engineer Abe. Doktor pa po yan sa agrikultura. Hindi ko na-expect. Ayan, hindi ko aram duwang ulit mataram. Akala ko sararuan lang. Maray na aga, matitibayan ka mo. May saro ako digding bisto, kaya may favorite din ako. Pero din ako bisto, pero bisto ko siya. So may favorite debater din ako dyan. Anong sasabihin ko? Ang sinabi ko baga kasubago, dai pa kami nag-i-stand. Sabi ko nga ni, bako ni para sa ko, bako ni para sa personal kong intention lang, kundi para sa gabos na Nagenyo.
And bako lang singunya na nakaturukaw, ngunya ng mga tao, kundi para sa mga sunod na henerasyon. So, sa ngunyan, talaga kaming stand. Ang Naga City People's Council, mayo pang stand tungkol sa highly urbanized city, kung we are favoring it or we're not favoring it, mayo pa kami. So, kaya di ko aram ko ano sasabihin ko, nabigla ako duman. Pero, syempre, bilang parte kang mga parauma sa Naga, si Ma'am Daisy, saro din yan, dakulaon sa muya ng kaipuhan, pag maisip kita, iisipon ta itong kasaraditan. Di kita pwede mag-isip na ang posisyon ta para duman sa mga darakulang negosyante, darakulang tao. Tama man si government duman sa pagsabi na yaon man si Naga City People's Council para bantayan ang kwarta kang kaban na pwedeng idagdag kang sarong pagiging highly urbanized. Tama man sinda. Pero ako bilang saro sa pirang taon na kita, sir. Siguro mapagalon, promise. Mapagalon pagpara boses, mapagalon magpara participate. Grabe itong sabi ta kasi ang Naga City People's Council dog watch. Ano yun? Kita itong nagkakaigwaning kaipuhan tang ipatunayan na ang Naga may participatory governance, may transparency, people's participation, TPA yan accountability. So kami ang tagabantay kang gabos na polisiya, tagabantay kang gabos na mga pwedeng itao sa tuya kang sa tuyang gobyerno. And at the same time, tabang para mag-isip. Nailing ko digdig kadakol digding mga kaibanan ko permi, lalo na sa budget hearing, sa budget monitoring, perming rayaon sinda, rayaon kami, maski sabihin ta na may mga sadiring trabaho, volunteerism ang ginigibuta, pero still yaon si NCPC, si mga tao para magtabang. So maski yaon si NCPC, dai ako masyadong sigurado duman sa sinasabi ta na yaon man ang NCPC para bantayan. Bilang sarong miyembro, bilang sarong board of director, bilang sarong vice chairperson, dai ako masyadong sigurado duman. So, mayo pagiraray kaming stand. Dai ako mataram ning dai po na pag-urulayan kang buong Naga City People's Council tungkol digdiyo sa kung maray ba matatabangan ba ang nagenyo. Ahagaden ko po ang gabos na pulso, gabos na opinyon kang miyembro kang Naga City People's Council, including po ang sakuyang kairibanan ng mga board of directors, tapos isa muya pong chairperson, and sa gabos po ng miyembro kang sektor. Iyan lang po, and maray na hapon po sa Indogabos. Salamat, Ade. Siguro po may advantage ako sa iba. Kasi ako po ang Executive Vice President ng Metro Naga Chamber. So nasa negosyo po ako. Ako man po ang Vice Chairman, internal, Naga City People's Council. So nasa Taho po ako. Pero, so bagong nagdadangog ako, I can see myself doon sa debates. Kasi kami po ang nagpuroong kandibati sa Ateneo. Puumpan nila Abe Navera when we started the debating club Ateneo. Then I went to UP, nasa debate din po kami, before I went to the Asian Institute of Management. Kaya naikukumparami po ang nailibig. Natakot lang po ako sa bago, nagtiling na ko kay amiga kong Emmy. Kaya po niya ako, igwang nurse rigdi sa kaambulansya, baka may atake yun itong sarong nagtataram sa bago. Tama po itong sabi ni Abby. Kami po sa Naga City People's Council, pa po kaming posisyon. Dahil pa po kami nag-uurulay kung ano mananggad ang samong paninindugan manunugod sa HUC. So let me speak muna bilang membro, bilang opisyal sa Naga City People's Council. 18 po kaming sektores. Yan po dyan si Rose, representing the women sector.
Ngayon po, digdiyo si Daisy. Kaya itong mga nagsasabing kooperatiba, uni po ang presidente kan mga kooperatiba sa Naga City. Mga nagninegosyo, sinda po yung Bicolana Cooperatives. And they are very vigilant. Budget hearing po kanaga, grabe ang partisipasyon kang NCPC. Kaya ang NCPC po, may hiling nindo, we are the watchdog. We are the oversight kang gobyerno. Kami ang nagbabantay na tama po ang pigigibo kang gobyerno. Sa Naga lang po yan, pigtawanan ng poder because of the empowerment ordinance. 18 sectors po yan representative. Kaya ganun po ang NCPC. Digdiman po sa chamber, pag hiniling mo po ang mga negosyante sa Naga, I'm very happy to have DTI here. Ang registrado po nasa 8,000. Pero, ito pong mga nasa barangay, pigbibilang mita kami po sa Metro Naga, ang nagigibo kan General Business Registry. Kaya pigahalat ko sa mga debaters, itong mga data, mga facts. Ang negosyante po sa Naga, 8,000 plus 16,000. Yan po ang numero kan mga negosyante sa Naga. Pero 97.7 micro. Si pinakasaradit. Kaya mayo po digding araw kan mga nasa Makati. Ang mga SM po, big. Pero dahil po yan nagtatax sa Naga. Nagtatax po yan sa Makati kung yaon sa indang office. Nagtitinda lang yan digdi, kumikita digdi, pero dahil nagbabayad digdi. Yan po ang sitwasyon kan negosyo sa Naga. Sabi po kan DTI, sa 1,000 na mga micro-enterprises na nagbubukas sa Bicol, 1,000, after 1 year, mayo na po kaya ng 600, sararado na. After 2 years, nabawasan na naman ng 200. Sa 1,000, maray na po ang matada dyan, mga 100 to 150. Iyan po ang statistics ka negosyo. Not everybody can be a businessman. Kaya, ama po itong sabi, sa minimum wage man po, kaya ang purpose po kani, paliwanagan ka mo. Sa minimum wage man po, ma-legislate kitang minimum wage. Si say pong maapektuhan kayan, sasabihin ta mga nasa laylayan, sala po yan. Ang minimum wage para duman sa nasa formal sector, sinagsisiruil dong minimum wage. Mayo man pong minimum wage ang para tricycle, para tindang baduya. May tindahan sa barangay. Kaya dahil po yan apektado. Ito pong taxes, dahil man po nagbabayad si mga mayon daga. Kaya dapat hilingon ta po yan. Pero kung HUC, mas dakula po ang makukuata sa national government. Share. Pero natural, mas dakula man ang babayadan ta. Permina po yan, igwang positibo, igwang negatibo. Kaya igwa kitang debate. Kamu po ang ma-discern, kamu ang ma-decision sa kamo. So, ang statistics po, we are now the number 34th HUC buong Pilipinas. Sa buong historya kang Philippine economy, 4 lang po ang daing nagbutong pabor. Ang 34 nagbutong pabor. Dai ako masabi kung tama o sala, ito pong challenge ko sa debaters, mag-research po kamo. Lalo na yung masunod, Universidad de Santa Isabel, saka ang Naga College. Anong nangyari kang 34? Anong nangyari kang 4? Para mapag-adalan ta kung ano ang tunay na epekto
Bako opinion lang, pero sabi nga ni sa impeachment court, fact-based. Dahil pwedeng istorya lang ni Tricia. Dahil pwedeng istorya lang ni Kuan, ni Abe. Dapat po base sa tamang analysis sa kadata. Kung dahil po ang decision making ta, makapapasala. So, iyan po ang purpose kan debate. Kaya we are expecting, ako po, dahil ko pigiling kung siya pinakamatibay na debater. Ang pigiling ko po, si Isaiah nag-research. Pigiling ko po, si Isaiah nagsambit kang 8 finish lines ni Mayor. Kasi ang piggagamit ngunyan kami sa NCPC, saka sa Metro Naga Chamber, pati po ang budget naka-align na sa 8 finish lines. Kaya sa masurunod na debaters, ang suggestion ko po, hilingon ta, ano ang alignment ta duman sa 8 finish lines ni Mayor, kasi pag inapruban ta po yan, iyan ang masunod duman. Maski data po iyan apruban, obligado manggiraray kita, magsuporta kang 8 finish lines. Sana po maliwanagan tayo na maray. Lalong-lalo na po ang kairiba ko sa Naga City People's Council. So, siguro dangugunta po ang reaction man kang presidente kang kooperatiba. Pasunod na po si Ma'am. Ma'am Daisy po. Thank you very much, Sir Dan. Thank you, Sir Dan. In 3, 2, 1. Okay, hindi po kita madebate, pero what I would like to share in behalf kang co-op sector are some reflections after sa magayunon pong debate between Ateneo de Naga University and the University of Nueva Cáceres. Tamang-tama po sa co-op sector. Ang naihiling mi pong sarong pinaka-problema ngunyan, papaano ang mga jóvenes maiingganyo magbali sa sarong kooperatiba? Dahil ang impression pag kooperatiba ka, nabali ka doon pag-aaral ko ng may edad na. Pero sa nahiling ko po ngunyan na hapon, what is a bit remarkable, gabos na debaters ta, maliban kang hobin, gabos yan kababaihan. Diba? Ulo po, pakanta po yan. I happen to be representing the Gender Equality and Social Inclusion Committee in the Regional Agri-Fishery Council. And ang Bicolanas Agriculture Cooperative is an all-women co-op. Garo dakulaon ang satuyang pag-asa sa Naga City. Ang first reflection ko, rule in life, only people who risk would succeed. Sa nahiling ta po ngunya na hapon, si Isay ang igwaning kusog na buot na magtaya, mag-risk. Pag nag-take ka maning risk, second rule, you have to have a balance. Kitwanan, i-weigh down mo din si mga pros and cons. And sa ngunya na hapon, magayong po, balancing maray ang pinahiling sa tuya, kang sa tuyang mga debaters. But one thing I learned when I was with the Asian Institute, pwede ang sarong tao na pirming neutral. You always have to take a stand. It's either a yes or a no. I already have a stand, and I suppose ang cooperative sector, igwa na po yan yung stand. Kailang niya, only diyang sa kuyang vice chairperson, secretary ako. Baka ako insubordination, bigla digdingon niya na hapon. Pero ang masasabi ko po, sa experience mi sa cooperative sector, mga parauma ang kadaklan na members mi. Ang business mi is about agriculture. We started 37,000 pesos. After 10 years, tomorrow we will be celebrating our 10th foundation anniversary. Naka-base po kami sa sarong urban city like Naga City. But sa presensya, sa realidad,
sa government sector and all other stakeholders. Ang kinaipuhanan ta collaboration. Ang kinaipuhanan ta pagsabat kang gabos na pandemya and other challenges. Ano po, bako lang kusog ning buot, kundi pagplano, kumbaga nakahanda. Ang kooperatiba po sa ngayon na hapon sa hiling ko bidang-bida kasi ang mga sinasabi kang both sides, gabos po to pigihiling, transparency, trust, and most of all, resiliency. Garong makakalamang igdang Ateneo dahil ako paborito ko sa leader na ipresentar ang eagle. Because an eagle would have always a foresight. Harayo ang sa iyang nahihiling. And pag nasasabatan siya ng araw kang sinasabi kang mga taga-UNC, nakadakuluntang problema talagang sasabaton. Ano po, araw kang kooperatiba, competition for example, kinakatakutan na maray. But that 37,000 amidst all the challenges, data paglingawan si gabos na opportunities na sinasabi kang Ateneo, that 37,000 pesos is now going to bring us to the category of a large cooperative. Thank you very much po. Hello, so bago pa po nagalat si ma'am, so tawanan ta po kang microphone. Good afternoon, everyone. I'm actually representing the PWD sector, and I'm the president of Barangay Dayangdang for the BAPTA. Look at this. I would like to congratulate all the debaters, Ateneo and UNC. I, for one, is also from UNC. That doesn't mean that I go for everybody. But this is my opinion to everyone. This is a bird's eye view for everyone's knowledge. But if you're going to look at the structural buildings, highly urbanized. If you're going to look at all the kinds of people that we are going to put in the position, their thinking is totally different. But think of it, if the people who are still in the position, well, these people will still be in favor for those people who cannot talk, those people who cannot walk, those people who cannot see. The PWD itself doesn't have any kind of structure that you can see from the building itself. Can you see that? Can you see the urbanized thing that you all are trying to say? Urbanized is money. But if you don't have that voice, that money is useless. Can you see that? A farmer, if not because of the support of the government itself, irrespective whether it's local or the national, people will not have a food to lay down on your table. Think about that. We are here to debate, we are here to discuss, but think of the future of the new generation. Majority of the Filipinos are not working. Majority of the people are just looking and asking favors from the government. Look at the yakap. Whether they are members of the PhilHealth or not member of the PhilHealth, they still have given the medicines. Where are you all going to get that? Study. Study in every sector that you have. Start from your stall, from the barangay itself. Can the barangay, can they sustain to help us? Can they help us? Are we urbanized for that? The moment the people, you bring them to the mountain that they are in Pakul, do you think we can still reach these people? There are some people who are still away from us, that we ourselves, we cannot even go to them. There are some people who are dying across the river. Can you say it's urbanized? Is it urbanized? Are we talking about this? Please, please. I'm not saying that I agree for everything, but now, yes, I don't agree to be organized.
an HUC. Because we ourselves, discipline from us, people, should start from us. Discipline from every barangay should start from us. Discipline from the local government starts from us. How you can say Naga City is the heart? If we ourselves as people of Naga City doesn't have the heart, please think we are going to have the plebiscite this coming November 2. Talk. Mayor is only alone. She is trying her best to help us. And it has been proven when she was still the vice president. But mayor is just only a one person. If we ourselves will help each other, we pay our taxes, even though without the HUC, we will be on that particular kind of item to be urbanized city. We are moving. So I would like to say thank you very much for giving me the floor. And think about this, please. Thank you. So, nahili na po nindo ang presensya kang Naga City People's Council. Parang po kaya magtararam ang taga-NCPC. From the PWD sector, from the farmer sector, from the cooperative. Di ko na po po doon si Rose from the women sector. Taabuton po kita sa aga mapurulian. Okay. Siguro po danguguntaman saro from DTI. Kasi from the government agency, ano po ang nahihiling niya pros and cons kaning HUC? Representing the Department of Trade and Industry. Good afternoon po. I'm Ella Venecia Guaves po from DTI Negosyo Center. So, here's my take. Tama tong sinabi ni Ma'am. Agree ako doon. Challenge talaga to sa tuya. Cooperative and soul. So, tama din sinabi ni Sir na daiga bus ready para sa negosyo. Kaso, ini ang problema. Daiman gabus natatawan ng oportunidad para magkaigwang trabaho. So, ang choice na ninda para mabuhay is magnegosyo. So, what I always do po is not merely to have this. Dapat arog gani, dapat arog kayan para magkaigwa ka ng arog kayan. Nagpupuon po ako every time na na-invite po ako. Ano po ang sa imong pangiturugan na gusto mong mangyari sa imong pamilya? Kasi from there, duman po nagkakaigwa ng spark o motivation na mag-ikaigwa ng pangarap sa pamilya na maging maray. So, from there, bubuhayin mo sa indang pangiturugan para sa indang pamilya. Iyo to ang gagamiton mo para po mag-excel po sinda duman sa negosyong gusto nindang tindugon. Kasi kaipuhan po kaya, di lang pwedeng yes po, ang negosyo kaipuhan yan para po si poverty. Pero kaipuhan mo na ning pinakang hararom. In fact, nag-meeting po kami kang courtesy call kay Mayor Lenny. Ang sabi niya sa kuya is, ang tabangan mi kasi si may mga kapasidad na mag-asikasong mayor's permit, ibig sabihin na sa most likely middle class, kaya ninda magbutas ng kwarta. Pero paano tong arong nga si mga para kariton, nagtutulak, yun lang ang aram ninda and all. Pero, may mga tig-share kaming mga success stories talagang from itong sinasabing laylayan, mga PWD, na dati din para kariton to the point na nakaabot na sa Manila ang sa iyang produkto. From there, kasi nagkakaigwasin ng inspiration na dahil po malabo na mangyari din po to sa inda kung gugustuhin din po ninda. Tapos every time na po nag-i-invite man din kami from DSWD, tas syempre lalo sa 4-piece beneficiaries. So talagang unlike kadto, mayong arke na programa, ngunyan malang sana na day na sinda masakit pa, yaon na ang gobyerno, ang kaipuan na lang ang higus kan tao. So nakakamundo lang minsan, pag inapot, isay na po ang gusto makagraduate ng 4-piece, day nagtataraasan ng kamot. So then, dumampa lang, kaipuhan na tong solusyonan.
baguhon ang sa indang mindset. Ano po? Pero minsan may man din sa ko, kumbaga, palaisipan din. What if tigpupush nindong maging arrogant ang buhay, what if bako man talaga to ang gusto ninda? Simple sana ang gusto. So medyo napaisip din man ako duman. For example nga, si mga indigenous people, papalion ta, gusto taman din save si culture heritage, kumbaga, na dai mako-compromise ito. That's why we actually promote from the DTI to be culture-based, to promote tourism, na yaon mangraraydo man si, na dai mababago, pero mabibisto. Through that, magkakaigwa ng employment si iba na dai man po talaga, kumbaga, ang calling ninda is pagninegosyo. Through that, baka magkaigwang trabaho. So kaipuhan talaga pong pag-abot po sa ang mga gobyerno man po, gabos po yan, may programa. Ano po? So ang kaipuhan lang is willingness po na talagang gusto nindong mag-unlad po sa pagbuhay. Yun nga po, sabi mi, we always ask them, ano po ang gusto nindong mangyari? That's the real question mark. Kasi that's the point na you will reflect. Dahil pwedeng, araw ka ni, mauna ng trapiko, okay na, niyaon na ni, aputon tamo na sinda, ano po talaga ang gusto nindong mangyari? Ano po, kasi talaga napaisip din ako duman, aram po nito itong nag-viral, itong Kikara David, na question, pwede, kung siya na nabuhay sa syudad, pwede taning kung anong gabos sa sira, para mas mapadali. Pero may nagsabi sa iya, dikit malang po, saro malang po ang kaipuhan mi. Tapag tigwa mo yan gabos, baka maubos na yan gabos. So sinasabi duman, kung itong statement na to, kung iisipon mong maray, baka ang iba sana, tama lang si gusto. So, ito pwede sinamperito na magtaas. Ano po, talagang, totoo ito sinasabing may mababayaan at may mababayaan kasi yun talaga itong gusto nila. Ano po, so we cannot really find itong ma-perfect na kapag inurbanize gabos na dapat gabos yan sama-sama kita yaon na. We still need to respect their beliefs. Ano po, kung anong pagtubod nila. At ayun again po, ang DTI, maski sisay man po kumbaga, government agencies, yaon lang po kami para mag-antabay. So yan lamang po. Salamat. Aram po nindo habang nagdadangog ako sa mga nagtataram, sa kapigiling ko mga debaters, sinabi ko po kay Dr. Agapito Rubio, dati kong dean sa Ateneo, ma-organize naman daw kaming minority, mga instinct, puros na lang po mga matitibay, babae, baga. Pati po ang head sa mga sectors sa NCPC, ili nga po, ang presidente mi sa chamber, babae. Presidente mi sa cooperative, babae. DTI, babae. Paano na po kami ni Dr. Aga sa kayo mga nasa likod dyan? Pero pag nagtararaman ka muna, gabos, kami, amin na lang. Maugma po kami ngunyan na nagkakadarangugmi ang boses kang mga nag-attender ngunyan, nadangog taman po ang paghiras. Kang mga passionate speakers na nasa likod talaga pong naghanda po yan, nag-research yan. Kaya tama po niyong paagi na napili mi na iagi ta sa debate imbis na magkuha na lang kami ni mga speakers. Kaya dahil po kamo mawara sa Agosto 28 ang masakat po sa stage mga taga-Naga College saka mga Universidad de Santa Isabel. Ini man po pala ang taga-kulay, ini pong kooperatiba nasa hali man po ng kuleyo. Ang samuhe man pong advocacy and engagement officer, si Julie. Julie, pakitindog daw. Hali man po iyan sa Universidad de Santa Isabel. Kaya, ayan man po, pati ang presidente mi sa mga parauma,
Universidad de Santa Isabel man. Mayo na talaga kami mga lalaki. Pero ang bago po ang closing remarks, kay po ang po taonan taman ng pagkakataon magtaram ang akadim. Yung problema, ang sarukop ang din na aapo doon, babae na naman. Kaya ang maklosing, lalaki naman. So, may I invite si Dean Aida Osea of Naga College Foundation. Maray po yan, tadin po yan kang USI, nagdin man kang Naga College. Kaya kaput niya po itong organisasyon. O teacher pa paran sa high school ni ma'am mo. Dahil ko huna na ako mataram digdi, tabako man akong nagenya, taga kanakman ini. Ang isip ko ngunyan, paano daw ang kanakman? Kung sa tuyang mga kakian, nag-iisip na may mawawalat sa laylayan, aramanindo kung paano kami sa kanakman. Pero dahil kami miyembro kan Metro Naga, aramin ang pag-uswag kan Naga, pag-uswag kan Metro Naga. Anyway, I'm very happy that you are all here. I'm very happy that Naga College Foundation continues to be of help to all the endeavors of the Metro Naga Chamber, of the cooperatives of the Naga City Council. All of you are always welcome in the home of the champions. Salamat po, Aida. Alam mo po, kanina po sa ko ni Vice Chairman ko, Abe, na paano may pinuunan ang NCPC. Hinapot niya ako kung pirang taon. Kasi nagpuno po kang Naga City People's Council, kami na Jess Robredo. Ang hapot mi permi ka ito, kung bako kita, si Isay. Kung bako ngunyan, no arin. Yun lang sinambit niya 30 years ago. Kaya, pag hinihiling ko po si Doktora Amy, nagigirumduman ko itong pinakamatibay na ang debater niya dyan. Nahihiling ko kasi estudyante ko ni harog po iyang kayan magdebate. Kaya kung itong nahiling po nitong very passionate, that was Amy Menes during her younger days. Pero di po yan dadaklag ng laptop. So, I'm now turning over the microphone to our regular MC. Meron po duman. Last comment, pero meron po kitang merienda na nasa luwas kasi bawal po ang kakanon digdi. So, when you go out, pakikuan na lang po kang merienda nindo, courtesy of the Metro Naga Chamber of Commerce Industry through the President of Pakanta po, si Ma'am Amy. Hello po. Tristan Joseph Cruz po from Triangle Youth Movement under youth sector ng Naga City People's Council. Ito po, good thing naman po, may mga pointers tayo na banggit during the debate po. Mostly si agriculture, environment, pati yung good thing din po na banggit natin yung health and education and such. Ito po, question ko lang, additional pointers siguro na hinahanap ko pa during the debate. Ano ba ang epekto ng pagiging HUC natin sa ating mga indigenous people? Also, ano yung epekto din ito sa ating tourism and also sa preservation ng ating culture, heritage, and such. Ayun po. Yan sana sa mga susunod na debaters, matackle din natin ito kasi ang tourism and pilgrimage ay isa sa mga source of income din ng Naga City aside sa businesses. Thank you po. Yeah, salamat po. Siguro, tama-tama po ang hinapot nindo.
is the chairman of the Bicol Regional Tourism Council. Ako rin po ang namumuno kang Tourism Council kang 6 provinces and 7 cities. Ang focus po ngunya kanaga sa turismo, inbound tourism. Kasi ang samuyang mga tour operators, kumikita bako sa inbound. Ang inbound po, itong palaog na mga turista. Ang kita po kasi sa travel agency, saka sa tour operation, outbound. Kasi po, pag nagpapadara kami mga turista sa ibang nasyon, ang kita mi po dyan from 100 to 200, 300 US dollars each. Pero po, pag palaog, inbound, maray na po kaming kumita dyan na 100, 200 per pax. Kaya nakatutok palagi kami sa outbound. Yan po ang negosyo. That's the logic of the business kan tourism. Igwa po kami ning 27 tour operator sa Nagalang. Kaya ang sa kahaganan po ni Mayor Lenny, nagpuuna po kami, ang focus mi na ngunya na taon will be inbound tourism. Nakafocus po kami sa tulo. Number 1, good governance tourism, kaya nakiki-coordinate kami sa NCPC. Kadakol pong nadigding from other regions and provinces, mahiling lang kung paano nag-ooperate ang Naga City People's Council. By bus loads po yan, nadirigdi from Mindanao, from Visayas, from Metro Manila. Para mahiling lang kung ano ang sikreto ng Naga. Ikadua, nagduduman man po sinda sa Metro Naga Chamber of Commerce kasi ang Metro Naga Chamber of Commerce po, most outstanding chamber of the Philippines. Entire Pilipinas, ang pinakamatibay po, Metro Naga. Kaya that's good governance also. Pero, kadaklan po talaga, pagkatapos kang tour sa Naga, saro lang ang hagad. Kan mga turista. Ano yun, Amy? Makaparitrato lang kami. 1.3 million tourists every year. Kaya dapat po alagaan tayan para taon-taon mabaralik yan. Yan po ang sikreto kan turismo sa Naga, sa Kabikulan. So I think on that note, I would like now to return the microphone to our beautiful MC. Sinubli mi lang po iyan sa Naga College. Kaya kung mahiling po nindigdig gabos na eskwelahan, ini-engage namin, ini-involve namin para gabos. Kabali, sabi nga ni Councilman Subago, mayong nawawalat. Gabos, kabali, ubos kong gabos, gabos kong gabos. Ikan po. Thank you, Sir Dan. And I hope nasagot naman na po yung mga ibang katanungan ng ating audience for today po. And to formally close our today's program, may we invite Dr. Agapito Rubio, the Center for Research, Learning and Development Administrator. Sir. Maray na hapon sa gabos. Nakulaan sa kuyang pasalamat na yaong kamudigdig gabos sa paghuron na iniyo. Ang paghuron kaya sarong very rare na tataramon sa Bicol na with a deeper respect of the language, paghuron is bako sa nakitang para chismis o para istorya nin mayong pag-iisip. So, siguro may na sa pag-exchange ng pag magkaigwa kita ning conversation, sabi ni Dennis, respect of the other is the requirement of a very fruitful conversation. And this afternoon, ngunya na hapon, although it is very passionate
naalala ko yung mga neighbors ko, mag-aaway, grabe, plato na lang ang kulang. Pero dito, even the tone of voice, there is that, how do I say that, parang there is pain in it, no? Merong galit, may galit sa puso na sana we all want to go there, but we can't. There are others who are not willing to. So, kaya kaipuhan talaga na we have to do the paghuron. Mag-iisip-isip kita bago kita magtaram kang sa tuyang opinyon para magkaintindihan ang ambos lados. No? The very important thing, very few only can speak. Very passionate. Again, they are very passionate. Some of our leaders here are also enlightening their position, but the rest of us, nagdadangong. I think we need to acknowledge the gift of listening among us. If we are able to listen and understand what we heard this afternoon, I think we can contribute to enlighten our neighbors, our relatives, our friends, to understand where we stand. And if we can do that, share one by one person to the next, to the other, I think this paghuhuron will achieve that ultimate objective, that we can be Naga as one. So ngayon hapon, before I close, I would like to request gabos na mga debaters to line this area. Pwede? Please stand. Pwede ba dito natin mo? Dito siguro. I'd like to recognize how intelligent they decipher the premise of how we are going to decide the future. I would like all of you to have a resounding clap of hands together with all of them. Thank you very much for your rendition of intellectual rigor this afternoon. With that, with you, thank you very much. Salamat po sa ngalan kang Naga College Foundation, Ateneo de Naga, and the UNC for bringing us today a very healthy conversation na paghuhuron. Magandang hapon po. Can I request the directors of NCPC, Metro Naga Chamber for picture taking? Dito na muna po kayo. Kami sa baba, kayo yung mga bida namin ngayon. Amy, Abe, picture si Rose. The representative nung yun. Okay, nandito po ang representative namin ng Urban Poor. Nandito ang women. Nandito ang farmers, nandito ang cooperative. Sama ka, PWD, halika, sama ka. Julie, sama ka. Oo, si ma'am. Pati po indigenous people, we organize them already. Meron na po silang sector. Oo, ang president. Ito po ang Naga City People's Council. Ito po yung mga negosyanteng sinasabi ng taga-Ateneo at taga-UNC. These are the grassroots businessmen. Yung hindi po magkasya rito sa ibaba, you can join them sa itaas. Karen, kasama ka. Isa ka sa organizers dito. Yan, pwede rito sa unahan yung iba para makita po kayo.
Yan, sugusog tayo para makapasok lang. Julie, sama ka. Tapos mamaya picture ka. Salamat po. Yung pong mga certificates ng mga debaters will be divided. So, yung pong mga kuha ng debater certificate will be distributed sa 28. Kaya na ba't nandito kayo? Thank you very much, Sir Dan. And dakulang pasasalamat din